Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ano radio Bulan Dua Vata totokan na itavi seroyar to may
Dolan tukani na no de wasining on vata and I kavi na kani moni tendai ne karua ni singa ne vola kotoba kere tunga no ni bebo soti no me teko bumbera teko na no de programo and I kavi ni moni tendai e singa na lenga au sureti kamni moni sema tuka mai ke singe matei ni ngona no ni sema mai ni ge wasia toka ngaiani na no de to vata vata ngona radio mbula do vata San Francisco me koti kanta vata teko mai weekend vaki teko ani sebe ngana bonua ni sema teko me kina and I kavi na kani moni tendendai sa tu siti tiko singalewa tiko ni tu siti ve kemdo mai nonda ve kemdo mai vanua wakanu ni binaka tiko ani ni teko bu binaka ndo tale na madhawa ni bengarabi na madhango sa teko bu tali tunga ndo na bula bo sa pakadawa tiko ni tostoso me bakana nonda ituba na teko bu ni ambakiongo to sarawata binaka tiko na beka to atubana mai se senga ya kevakai senga na lenga se botale tongo e vida na bula ko ngaya so ngona ke baka da rida sarabaka matela lain da menda baka samata sarabaka tito buda nangai erau ni na koto me beke anda na lama bimbi na lama do da se baka da sista ni to na rida ni senga suti ni baka me baka imbalem baka mai ro ni kana no to tostoso na embakiongo se senga suti ni baka botukana no beka to sa sangataka se no beka to novo kina mai na teke buni ambaki ya senga na lenga da tu tosa tiko ngai ka baka ndo na kalele mandanga tu sarawata sa ko tiko sa tu sa tosa tiko me tu tos tinga liu ko ni tu tosa muri ya semani baka dava na no muni tuba au sureti kamni me na tiki ngani no muni tuba na radio mbulando vata le usar na programo ne ulutanga ndo mai dura ki tiko ani no de wasini ngona vata ne ve kavini moni tiki na vakarombuka ya mai na tolu kina vitu na kaloko ka rawani na beba ka ungeti tu beba karara mataki tiko ka sulia talitunga na wakasama iso so beka na kau di senga ni do wakasama takatu rawani kito wakabure tu ya ni sono wakasama tunga ni toso iliu ni kua me baka na keni wakarau na beka vini mo niti ndo rongo di tukina no de wasiningona ka vito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force so ya na beka vini mo niti ni sibitiko na ba and tini na miniti watia no no to i wasiningona ona vata ni dhawe kala wa ke Mrs. Titelia na itini ke rona mai veital no tiko ni kena ni 7:05 and tini na miniti ko wakambau tantua talitunga na nonda bulangi ndokai and kavini kua au sureti ke mni talanga mo ni nana makitiko mai kena na beva kurumbuita kitiko se asenga ni na makina na nonda bulangi ngo kau wakabinu binaka tiko kina nona loma soli rame kirona mai vital no tiko ni kina and kavini koa ana be kai so na mai tawana tiko ani na nonda programo no de wasiningo na vata na kavini koa ko sereti kamni mo di sema tiko mai ni wase tiko ani na nonda vata ngo do takana like ke kai sembera ni talitaka sio ni like taka na nito vata rautelanga ni subscribe yani kena radio mbulando vata YouTube channel rauni ni gendoli rongo da talitu kena nabi programo so endo mai leo tiko ni no ke ni nonda programo sena nonda ngona vata e na vea kavi no ni tokani go una bonita ko sa sivina tolu e na rua sanga bulu kalima na miniti we vakambula tiko ani se venga na bono ni sema tiko mekina e na kavi vena kani mo ni tendendai single ni tu city bongi lebu mataka lelai nimbula binaka Sabola
na dhavu ikalawa kay Mrs. Titilea na itini. Vei talanota ki kina na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena vei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu kiliu. Vei wakongeti kan dau vei labeti. Rongote na vei akabin tu siti ni sibna tini karo na tini kalimana meniti vei kemando ibiti. Sibna lima na tini kalimana meniti vei kemando e California ana vei singa moniti. Ana vei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Senga, esan dondi na marau kina voga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundreng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto waka tapia. Sa tumu matanga na numundrang kay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinakan ito okay kanda sa may vogay tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sar na vogay leo fomo. Text may kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kenay tuku-tuku matay lalay. Nungu chisu, nungu banua. Dorongote na vimamani yono kina vitu ene kabuni bugululu vei kemando we California. Vei mamani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu vei kemando e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bulando Wata San Francisco me kauti kenda vatamai. Hey, do mga totolo tiko. Do saya lo pala mo din. Sa permandangan to bulu-buli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sing niya na stoa, wala ka tunga ko malimat. Kaya binaka ni satu kit sangaki na nagkatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binakasar nga. Wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilemo na bisi. Kaya tal man na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubeka kina do na ni matubale, sinong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Raw talang ni kota ni nomu ni boli ke ba ni ti ko na Marine se Sonoma County, kan rendre nomu ni vila ba ki vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata, 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Toka, kombala kena dami-dami. Baga diri nga lala, sabi-saba, kanggay window na yung kona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno kababa, ningalimay ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga ka talay taga na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundo na di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di may waraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba ki biruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilewu, kinatinikan doon na koloka ang bongilewu. Radio Bulando Wata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Every sea
Totoka nei tavi se roiana I tala noa ke Ruthi me wakaira tau mai sera takitukani weekenda na dhau ni ndelaina kula kautali ustali tiko na wakana nanu en pida na mbake sao tienanga ona sengai tau di mai kina na serango sengai teko bu rongo di mai kina na tala noa ke Ruthi ya wakanu ni vena katiko yani se vengana vono ni sama teko mai kina en na kavi ni moni tendendai ne ka roni singa ni wala ko toba ndua tale na wula bo wakanu ni vena kanina tosa vena katiko na weka ngaravi weka en ta wakana nanu takatiko me mbaleta na wulango na wula o kotoba sa mai ke tōsando nui tungo na wula I bota ia o lako tiko mai dhaka ni kua wakarongo da tiko mai nei tukutuku ni nraki ngai tuku ni tiko weekenda tō I California weekenda tō na SA California ngo se na dhewa ki California Southern California e tuku ni tiko ni tono wakila tiko na nraki katakata dina ni tō asana namba ki tiko mbeka ni sana via malumu sambu mai na katakata tō sana wakila ni na nraki mbata me wakain da dau ke lain wule mbota ia weekenda tō I California rongo di tiko na itukutuku ni nraki ni tono wakila tiko na vida na singongo ni na katakata saratunga wakanga na nraki katakata sen na katakata ni sama nagele tōna gele wakila na nraki mbata ana singa tambu sana kai via lutu sombo ni kina wakalelai na katakata to sana kai wakila kina na batambata walu sanga bulu kina dio sanga bulu yana kai tuku ni tiko na ndo ni nraki wakanuri bina kina balambale ani na ndua na madhao totoka na madhao na nraki na madhao ngo na totoka ndina tu moni madhao anda sanga me wakananda kuya ngango au waka sama takasara tiko waka titombu sanga mateni ngona me marote kina na nongo singa ni
sudu ia waka au senga so tini undo kawai takatuna signi sudu o ke la ni vunga bekianda da tumbu dake mbeka mai viti senga tuni do big deal senga tuni do na kana signi sudu ke to kana vata waka mata vale ia sa koi tiko ia ngai do lasa na vida na mbakingo do na kaki to mai vital no takatiko waka lewa waka mata vale ke rtalangana no ngai tokani ni waka or to mai viti sa veita ravi tongana signi sudu na kana maruta kina signi sudu mai na matai ni signi sudu me laki a doba ni na kavida sa vulu ni signi sudu na vei signi sudu ke de maruta ke ndona kena kana ndona kena keke sange ndo daka tiku mai na kera tiku na sauni keke ndo manda na sauni birthday keke o ke lani na ke lavi na tiko o tupe na itala no ni birthday cake me wakana tal no taka tiko kona no na signi sudu to maruta ke kena no na signi sudu to maruta ka tal tengana no mata bu vale mai kinoia ia o koe sange vule talangani na keke merto le maruta ka tal tenga kino me kinoia no na signi sudu ia vati ka ndi tiko no da maruta ka no da signi sudu au ia baka me sandu bochi ve au ni sa ve signi sudu ke venga na levu nei do manda mai na soni birthday cake ka sange do bago no baka saba ke baka do sa sini rani volia na no do birthday cake se na no birthday cake na luvemu kuni taka dona birthday watu ana no go vakasama mbale tambeka ni asenga ni dona no go birthday cake na gono tumbu taka mikina me dava no gono saya to mikini merika sangai mai te ko taka ke mamige do lako na gono senge mateni gono senge hava mikina wali taka tunta na kambane ni security ke tonga indo we singa ni sudu kede ke to senga sotini le lebu na taka tika na bali bola bolongo ia na vingo na kede do no na singa ni sudu o toke ni kambani ko sange do kutiki to ke to liva singa levu e saranga baka mege mateni ngona me me vakilakina na kena maruta kina singa ni sudu sena kena wakana numi mbeka na nungu singa ni sudu ve ambaki kede ana lima na ambaki nungu me daka tu na kambani go ve ambaki kede ana gairo ni do tokani ni butu sini kau senga ni do na keke ko ngai ana butu sini kau ke mamige do lako le kana ni bal ni kana sa watu ana kena maruta kitu na singa ni sudu ya baka me sa matu talenga viao gonge mateni ambaki merto maruta ka kina na nungu matu vale na nungu singa ni sudu o wakawa sa rongoda da buka tiko ni rto wakaruta ke tiko indona kai senga soti ni wakan de taka baleta ni rito ko vale na vising ke na mother sa ti ola ko tiko vale o sa wakame o bandi ke batiko na vi kar to da ka batiko senga saranga ni due da ka tu indona ka se mi tu kono tu indona ka ko ya wakabi o wakatitinga ta katalikino ya ni nandua na ni rto na da ka indona ka na nungu singa ni sudu na singa wakaruai ya gaya kavi ni wakaroai sa tuku ni viau o iko mo lako mai ke dato lei waka kavi ndona walikana vidana ka loko sa tuku ni mena ngono mi kito li sota kena kiro lako sa rabat kena dono gu tokadi sa tuku ni ro lako watanga mai ke anti emi tongeli sota ngai walikana o sia sa tu ni waka sa mataka kiro lako andi kiro li wawa tu walikana senga dindo kiro reida gorto sangati ko merto waka rau mandanga orto na Orto na matovu vale ana kena sanga itiko me taudoko na waka ni berni kero ngai duriani. Ia kero sa duriani sa talindi na via di reider to kede na tu na no gito kadi na matovu vale karayado royani and surprise party na singa wakaroai. Otia totoka na vika kede o lulu bakaleu balete asige matei ni ngona me maruta ki kena vai ana nongo sigi di sudo. Ia na noa sa wati kede mai sa wati mena sasama ki tale o birthday girl au ke la vunga weekend to na maramatina to sana ke la to na tikino yai sa wati sa nambongi o sampai pa biu mai kota kede tiku mai na ya o sange mai ndambe o sange ndalava na nei lala mani singa ni sudu era ko mai ke na card na Christmas na birthday cards era soliani na vuno me wase tu kinango baleta ni asa usando lava tiko baka indo na mara o mandanga baka te ke o kurumbu itakatale na mara o bateke na excitement o wakila ke na nongu lubuthi talengani o bawili kana kadi andundua ke na kaira wakawola mai e tarai au wakaliu sarangana nungu wakawili ka toka na via kaira wala mai ke na unge me wakarida tu na ilala mai robolia gei nungu wakasama ni wakasama taka ni ira ke vengo era
E ratora na non rangauna na I lawo e ra wakaanga taka ki na mera libulia me indona ka mera me wakaretaka na non ra marotaka ni usai adha watale mai ndo tale na mbakine nong kumbula me kito me marotaka kema me mai marotaka wata na nong usai adha mai ndo na mbakine nong kumbula sa na kanga sangela ko me nong waka samango o kenda kia de ndonu beka in our lifetime for mendo mandanga wakandu mandanga mendo marotaka mendo vakabo kenda wano e kanda whether it's your spouse se na luvemu se o tinamu se o tamamu me wakandu mandanga mendo vakavendo na ka me marota ki kena na singni sudu in a big way baleta en dua tani wakandu na kaira na wakila na that appreciation, the gratitude der na wakila o senga ni waka sama takarau na bosa mi waka yang taka na bosa waka witi o mantanga usa wawalangi tanga yani o kilani o nisa na roditura rawatiko ngai tukuna bio na lubi o nguma iko na bio ngona keda nga iko sandu dhakawa tunga na ka membelitira na nungundu sanga tu mi waka alovi na kataka na tamata kintu yang andrevan dona bibuke I'll be there o na lako kila lebu na ngono kilani bunga bikenta to na wakarorongo tiku mai dikuan do watu ya nondo to mulai e wakai tungu le dabi kento tumandanga tu sa sanga mandanga me wakai alu binakataki wakaloma binakataki wakalonga binakataki endo tali yeah it's just different ke wakamenda sanga me Bawakarita bua indua, nio maro te ki koe, nio tali te ki koe, nio lomani koe, that they mean something to you. Ko ngai ana kau via me wase tiko kena me mbaleta na nongu singini sudu, ngai wakasama takatali na tamangu, o koe na vei ambaki kede, do vi kitondo vi wali taka, nio koe nge seba o toka rua na wula vai asana tukuna tiko mo koe. Nongu singini sudu sabo leka, nongu singini sudu sabo leka, yo nubi na katongo ngongo, ke wakai senga na toring mai, dhavando sabaru taki tiko me mbaleta nungu singini sudu ya nungu ta o kilani so talbenga vikinda to e watu ya yendan duindu itungona ya wakame no big deal tu na singini sudu ndo vina katanga mi ulako li dhaka tu ndo na kami ubaka dingu tukina kuni baka samtak na dhaka sena loma wado ada nimbula ke runi kaya ni lako mai ndo nungu itokani ke romai ngandi tu ene singa wakaruai vasar tunga usenga di baka samtak na dhaka sena bula mandangani matu bali sena kitu idhokonaki se that just time out. Koesarangaya, we all deserve that. Wakanuni vinaka tiko yani. Vikiumni keda na edho watali tiko miniku en dua tali na nomini ambaki ni mbula. Au ni taka ni na reili suwa tali na vikai so. Ni sa lakaduru mamai na vi ambaki sa oti. Ka ni na maru taka na vanua. O ni sa mai tiko kinango. Na vi tiki ni nomini mbula kede sara. Vakayalo, vakayango, vakailavo. Kila ni danduindu kede tu. Ia wakanuni vinaka tiko yani ni nandua na ambaki. Vinaka vikenda tau na mbaki ongo. Happy birthday! Ke wakao ni maro takatiku ni kua na nomuni singa ni sudu wakanuni vinaka tiku yani. Sawatongo vitu na miniti me vana kaloko na sera katarawango na via wakambula tiku yani kina vikimdo kethe na sema tiku mai. And kavi ni kua mbula vinaka Rakesh, thank you for tuning in. Mbula vinaka Neil at Yaleta na wangaliva wakatalanga kina vi titile ngande wakanuni vinaka tiku yani vikimdo kethe sara na sema tiku ngori mai dhau tata. Baba Tanya, happy nimbula vinaka. Wala ka tala me waka happy belated birthday an veki omani. Ano itaka niyo nimbula vinaka tiko vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua. Wakata nga kina vi Anna Rose Hoyt. Vinaka na vina numi. Mbula vinaka semi sita maniwalu. Wakanduni vinaka tiko an veki omando. Bula vinaka nau pasipa nene levu. Bula vinaka Mels. Wakanuni vinaka tiko an veki omando mana city. Wakata nga kina vi Alavina Wanga. Ano itaka ni tosa vinaka tiko nomando baka rau na timi ni netball. Timi ni Viti, Amerika na netball na nomando baka rau tiko kena sota do baka na mata tiki nangori. Wakata nga kina vi Tawale watiso ni tambua wakanduni vinaka tiko yani wenga na sangata wili niu tiki nangori oi kumbangi sang lindo wili niu tando butiko kinangori wakata nga kina vi Karla ini leo ni mbenga nimbula vinaka Rusia te wuli wakanduni vinaka tiko yani vikiomni wenga na vunoni sema tiko makina na kavi ni kua Karua, mbula vinaka Tania ungatea ke kemdo ke sara na sema tikongori mai Serne, Australia. Wakati la kena vi Rosa Ratu ni mbula vinaka Rosa. Mbula vinaka aku sita mata na me
Wakanuni vinaka tukani vikim do, Chuchu Alamani, Bula vinaka, wakanuni vinaka talitungayani, wakakina vichone rayawa. Vinaka wakalevu na sema tiko mainda Vui Lane, Rewanga, senga tala ningula da vitikino kim do ena ono, saiva diwa, Vitu Levu Drive, Pacific Harbor. Wakanuni vinaka tukani sista, isa ukilani unisa maro takasartunga wakalevu na nomuni ngande. Wakatala kina vicheli tambua, ki Andi Serra, Rombula vinaka na vitinani, wakanuni vinaka tukani vikim drau, Wakambula talitunga vikim do na sema tikongori mana Vitu sanga bulu kadiwa Velau Drive Mekinoya. Endina, bula vinaka tupe, vinganova noa ni vili niu tiku kina na singilevu ni kua. Wakatala kina vina Leva Brothers, dombula vinaka mai sako da tadirua. Wakatala kina vi Waisea Bushanti, bula vinaka Waisea. Wakanuni vinaka tukani vikim do mai na Wee Island, mai sabu-sabu. Aunitaka ni Totoka Tunanraki, mai sabu-sabu. Bula vinaka Katie Mere, Dasha Hidden Blood, wakatala kina vi Turanga Tau diri Motokana. Wakanuni vinaka tukani vikim do na Vetamani, mai Fairfield. Senga tala ningula da vitikino Tercia Mandingi Mbuli. Bula vinaka Tercia, bula vinaka Tinaitale. Isa, vinaka wakalevu na siama tiko mai. Unitaka niyo ni bula vinaka tiko ni andong bula vinaka tiko waka matabu vale ka wakatelanga kena visista vase mada setareki vinaka wakalevu na siama tiko mai na singalevu ni kua ilaitia tama imbeka ni bula vinaka senga tala ningula da vitio kena na nonde toka ni do siama sara tiko mai Mombasa, Kenya. Bula vinaka Kopa, thank you always for tuning in. We're happy to have you on board. Wakanuni vinaka talitunga yani ve Andi Ateleite, bula vinaka Tela, bula vinaka Emara Nandi, wakanuni vinaka talitunga yani, seng talanga ningule davitiko, and Sere Kataravango, Opashe Idangilamba. It's a long time. Aruitaka niuni bula vinaka tiko. Noa me ma vinaka na sema tiko mai Teli Tapele, bula vinaka Antinona. Beauty, when I'm
Simbongula vali veicole yandindo domo au bakana wanga e bodani kovoro laka Sabulina buna no guda ukuda butakiko Kusame bakabuna no gudu ingawa kaririko Ena muna ngauna na lewa na nang soso enda sa sianga sarangan ikla na tabu menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tiukin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na tibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingani kenang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai wakaya loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago patana kena pai nambani kei na menrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. En rosaranga no direct message virtou giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu don limono se onga wale saranga le to miku mena no mota en dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. En rawtalanga ni rotoli dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. En in breve me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong goin dona nonda toi ngandi na San Bruno Cover Bar. Dala kumandangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga na dui kai karandongo le di kena kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kadiwa kitumai kena na Crown 4 News katambaki tali tunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbau baki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko se ne yai ni ngona na sote singileti ni viti na kuila ni viti kena sotali ni yai alalai me vakane uku kuni wale do mai raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona kaloka na sige lebu kena tinkan dona kaloka na bongi ni moniti kena sige tabu. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendrakin kita beka na tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Ai, kemundo bakando tunga me viti. Sa waka matalau na namundo kovati. Sa lemu na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribondo kenambele. Pai, correct.
Da boleh mai be. Oi, doce que tu ni kila. Kita boleh ngamai na mau limat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be. Na mau limat wele. Doko na nonda bisnis na ngoli tau kaya berika. Doko sa mai. Do mai boli na Maoli Mart. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Mulanto Mata San Francisco. Mekauti Kanda Batalai.
Ia sandi na sarai rei leka walim bekanga mai be toranga ni tana sandubui kani rarawa ni sama beauty kenda toka na toranga ndomo kami dango na sandubui ko ngaya da sana mai ronga da wali tunga ndomo na sana mai balolo wali tu ni vakana na no se vakadaba ia ando na kai do bakabinu bina ka taktikina na be talendi so ni inda sana ngolea ni sangai tu mai na nonda talendi na be ka anda vakaita viteki kenda tukina na buruburungo ka rau tukina ninda nirna na numi kenda ra kile kenda talinga o ira na we kenda tambuyani so sibatang na vai na tinikan dua na miniti na nonda wasiningo na wakarautaki me wakaindo wakarautaka kawito koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force do me kadiba kinga ni vidangani tukutuku songa na kaira to nganreba me wakarita kiani be kenda na itoke na kaivikti kanda sama iwaki tukutiko na vanua livongo Amerika. Ongo na programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundonga te San Francisco na kauti kenta patamai. Tokarua takitunga na itukutuku ka wakarita kiani se ama iwasi tiko yani na madhau sa wotingo member leta tikunga na kena sangai tiko menda na wakararama takitiko nda wakongeti ka nda mai wakatabuli di talitunga na kena bimbi tiko na nonda lakuani menda lakindi kevi na wukuni mationgo na TBs na tuberculosis. Wakandina takitiko be kenda na mai na wasa Pasifika ni o kenda tau mai viti kenda tau na kenda tau mai viti ni lebu tondo na iwili na kenda to iwili me wakatoto watataki kena vi bonua taliso sena vi matani tu taliso me na wasa Pasifika to vi kenda to tiko na TB ia dona kairo ni to wakabinu binaka kina ni to ngole mai ke Amerika dua sarangana kai lava ki to mando ya vi kenda to ni berni to vakavaka ngandrevi me to na lako ya ni to laki kota mai me to lekindike vi manda na TB sena TB test me to lakani to le vakabano to TB test ni berni ni rao ni to na laki dhaka se nange wakatarai me tona laki dhaka dona wano ni dhaka se mani wano ni dhaka dhawanga o ni biali dhaka kena waka mbibi tikongo ke waka o ni nali dhaka na dona agency sen doon baka na caregiving se na nursing home na facility wikim ni na via ngole mai mo ni mai waka yadora na nomo ni wuli tomanda wuli torodhaki ni wasotia wuli torodhaki me waka na CNA na wika ke dhawau ya engandre wikina na TB test dua na kai ngandrebi wakalibo ya na TB test koya erto beba kongeti tiko kena na ngor lako saranga mai na tambana nimbula lako mai na ve county Department of Health menda mai wakongeti tiko na ngole mai na Pasifika menda ngole ani menda laki the kabana no the TB test ke wakai sembera tiko bikim do na sengi sa sanga tiko mai o kelani bunga rasa na riri sa sanga tiko mengo na buku ni non rasa rawatan na non green card sen bikim do na sa waka ro tiko ngo mondo na wakale fomu na buku ni kana sana $1 tiko na green card lottery na lomani vida na singa ngo bakambota na ka kawani singa sena ka lima ni singa ona ge wakandi takataleani o ya indona ka na ngandrevi tiko na nomni TB test na ngono di sana ya mai kine Amerika ko ya indona ka menda na nomu tiko io na kai bebu tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force we kenda na toke wakai dor tiko na dua na vito koni ka wakai labo takatali tunga mai na workshop ngo na Ministry of Health ni Bosotiano Department of Health in the counties so ka wakambimiti kongo na San Francisco Department of Health wakatelnga kina na Sonoma Department of Health men da lakoyani men da laki wakata wakongeti ka wakarita ke bikenda kanda laki wakaidora sarangana no da TB test na wakaidora tiko na workshop ngo na mandanga ngo kito si vital no takatiko kerto na ai songo luti so karto sa mai lewena tiko na Ministry of na healthcare ministry ni bosotiaun Fijian Health Ministry na songo lote so va na songo lotu kartu sa milewe na tiko ka sa mai te ia buta ki tiko na vida na bula sawa te na bula tune ia esa
tiko na i tuba me na wakaiduri na workshop e na bulongo dona madhao ni bulongo me se na berni dhava na bulo kotoba me sa na wakaiduri e dona workshop dona TB workshop wikem ni go e rautalanga ni ndala ko ni wikem dona se bera tiko ni do takawa na nom do TB test e rautalanga ni nangeli dhaka ni kina e na workshop ngo kana wakaiduri tiko na reirai wakaiduri tiko e na nonrito ni lotu o talatala laisenia garase e nangai wakandeita ki tali tiko e ani ke to se vital no tiko e nangonongo ngone sa wakandeita ki kina e nangai mai waka sa wi tiko e ani na keni tukutuku wikem do ke sara mai na Sonoma County sangani wako e kena vi kenda na Alameda County kena vi County Taliso na Marin County wakatala kena vi kenda tu e Rango na Bay Area ke wakato no sa rauni sa sanga vakiani do la ko ani ia nange bakandeta ki tugani na tikini singa do ngana ka wi tuku no ya ni semani venga na bonua ni vakai tuku kina balet kilani be wa kitu na bonua endo tukina semani venga na bonua ni vakai tuku kina rawa na no muni ngole ani muni laki kota mai na no muni TB test rawa sara e tu na bi val ni wai so sen val ni bulai so e rauni ni ngole ani kina muni laki the kavana no muni TB test ke wakai saumi ana so lele sara na o te tinigo na wada ka kina no TB test o aso mga tini katul na dola au sanga ni kila na ngono go sa vida tiko e ke wakai saumi ana so lele sara e so libo na banu ai sanga ni ona so makina e do na ka me rawa ni ona torana na TB test yo yana vi kai so e wakaro taka tiko na Regional Pacific Islander Task Force e do talinga na ka to ko bio wasia talinga yani na non reto to koni tiko go bikem do mai na South Bay, San Jose, Santa Clara ken South Bay asa na South Bay e wakai dori tiko arto mbita tiko mengo karto sabi tartar tiko kirto ni to ke irto na nonda karto sa tiko mai na South Bay. O kelani lewa na ngau na tondo vital noa. Sa vital noa nga Sacramento, Santa Rosa, se San Rafael. Ia, kani marau ni sa tiko talanga to lewe vida na itau kei kara sa tiko mai na South Bay, San Jose, Santa Clara, Mountain View karasa tiko boliani na sa vau ya sa dua tali tunga ni songo sa arto na maru taka tiko rto go arto bita bata tiko endua na singa ni Walitokanga South Bay, Fiji, and join us for the 3rd annual Summer Barbecue and Fiji Flag Day celebration. Arto na maru taka tiko kina na Fiji Day and ka tini kawani singa ni Vulokotoba. Tini kawani singa ni Vulokotoba, kene balbalea na muni madhao nga ngo, waka maru te tiko kina mai Santa Rosa na Fiji Day, ia na madhao ya ni muri ne ka tini kawani singa, erto sana waka idhore tiko na kena maru te tiko na Fiji Day, na ilau ngo mai na South Bay, Fijian, na sangame na ndua na singa me kito me vital noa, ngo erto oka tiko kina ului ngalo, saula kalo ke simeli giolevu. Meu tokarua takatalo ya, ului ngalo, saula kalo ke simeli giolevu. Artona leo tolongo ke na nonrotondu matabu vale kani dona i tukutuku rongo binakongo. Ka usa se matirto talitunga ki na task force. Arto wakarita ka talitunga mai na Regional Pacific Islander Task Force. Nirto betal no tiko nongonongo merto na tiko talinga ya ni na singa. Karto na wakana numa tiko kina na South Bay na Fiji Day o ya na moni madhao maiongo ne katini ka vani singa. Ni Vulokotoba tiko na songo na tini na kaloka na mataka kina ono na kaloka ne kabi. Na wakaidore tiko kina na barbecue. Walitaki so na kakana. Handicrafts on dhaka ni linga. Karena tiko talanga kina so na Walitongo information booth, job fair, business, social welfare benefits, community, church networking, etc. Kids zone. Ra o katalitunga kina na bei kamera lei marutu kina na ngone, jump house, play center, etc. Sports activities, volleyball, touch rugby, kina vei ingito taliso. Arto na leo toliara ni nive tartarani kirto e na wakaiduritiku na songo ya e na Henry Schmidt Park, Santa Clara. Au na gaimbiuta tiko ya ni na tikindua ka tiko kina nonrito nambani taliboni e na nonde rango mai wali songo e na nonda wata ngango na Radio Bulando Vata. Ya na vika so erto ngandreba tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force me na mai wasi tiko ya ni e na nonde wasi ningono vata e na kavinikua. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander
Task Force and a radio Mulundonga to San Francisco, Nakoti Kenta Patamai. Masibitang kono vai na rusa nga bulukan do na miniti o sureti ka menini sa matiko nga mai na be mama ni ba lo mani vida na miniti nga mengo kiro na vital no tiko yani kay nung turang nga tao Chosa Hughes and na buku ni life insurance. Di ka ko ningoli ni sa matiko nga mai baleta interesting na niro na vital no and na kavi ni kuha go endua kasare da ruro ko endua no songo vaka insurance kan dua senga ni vaka insurance vitara vitunga kena ve kataliso ka o sengai kero sengai libuli da mai ki tu pe na mada saoti na buku ngani buli me balata tiko na life insurance ko ya usreti kemni kena ninge sama tiko ngamai na dona ngona lek ngango ngona mantanga ngona ve vaka mbula tiko kena ve kemdo ke sara na marama do sama tiko mai na kavini kua bula vinaka kemdo talanga na turanga do voso tiau dom bula vaka ni vinaka tikani ve marama tau kelera na sovi do bula vinaka mai San Jose vakatan la kena ve Rosé, welcome back. Au ni taka ni tono mai sota na ndora singango, o kila ni sare rei dengo vinaka beka se jet lag tunga. Waka nuni vinaka tali tunga yani, ve sista matilita seni kuradiri, vinaka wakalivu na sema tiko mai. Bola vinaka mai tau, Liviana Ngoro, waka nuni vinaka tikani viki mundo, wakatan la kina ve Moses Sokuru, waka nuni vinaka tali tunga, na nomundo sema tiko mai ngori na vuni, vai lebu mai mba. Waka nuni vinaka tiko, waka dhaba tunan raki mai na vuni vai lebu. Taka ni draki vinaka tiko, senga ni tautuna uda, se ton ratu merna singa, wakanu ni vinaka tikani vikim do, bula vinaka rendin tartala, ana tuivanga. Wakanu ni vinaka tikani vikim do na matabu vale mai Ronald Park, wakambimbi tiko wana mboso lebu ngo sa toke ana tuokoaya, na wabu lebu na Golden Gate Bridge. Bula vinaka Steve Murphy, bula vinaka Auntie Ili, wakanu ni vinaka tiko ena buku ni baka rau kina lako i Alaska. Na madhango, dana sarasara kina, dana laki saravi Alaska manda. Usret kemuni muni siya matunga mai, kina radio bulan dua vata, wakambula talitungani ve William Mesiri vinaka vakalivu na sema tiko mai tamai Veto Junior nimbula vinaka na sema tiko mai na parta isike viti mai Roy sabu bula vinaka tina Veto tamai Veto ke Veto Junior bula vinaka Jerry Sawata vakanuni vinaka tikani ve kiomani vakambimbi tiko na vena no miongo wana nungu marama na ita marama ni tato toka di Lady D wakanuni vinaka talitungani papa senga tala ningula da vitiko Anna Rose Hoyt ke Auntie Nona rombula vinaka wakatala kina ve mere mare da nivo sotia ma ambula vinaka maramatau mare da lalanga vesi sema tiko mai Australia na kavini kua wambota senga single butung baka ni tu city wekem do mai sanangori wakambibi tiko na vira no mengo ve sista emaranandi vai rutunga mengo tabalendaru senga ni madal ngona dava kirona kitona gemebe tomani talitiko kinai au nui taka nion rombula vinaka tiko kono viva kambula talitunga na serka taravongo ke virtu na dona matubo baler tu sengai talade tiko na tumbon reto na single evni kua mai viti na nona sango leani samba kidio sango bulu vakadada na marama na tumbon reto marama ni bono balabu kau wakambula talitunga vi kia mani keve sara na vano balabu ni sema tiko mai ana kavi vinaka ni moni tindendai ni sa sivatangana va ana rusang bulu kawana miniti.
E senga dina ni kara rawa na taka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiku ni driver, se senga ni waka motoka, ka tau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Nada besar mata beguli kena dono life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena magal ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time sarang amai. So ang tali warga tali tunda warga. Kubertungko. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage clinic. Ni. Mau na bilang sarang sengat tali itu nak kaya. Pakatar tutu nak kena. Pakai nak kena pepo bog itu tak. Kami somi. Nakiraw kena timber na vaka. Sen tu bikin dari labul liwaya. Minta samu kina kisi, mani marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki na kar taka kondo na insuang. Paya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo menurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na polisi ngaya na lenga. Di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo muna telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalay. Boleh binaka ni Matthew, isa bagus kusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandangko kina mau limat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Yolay ukutaka bakatotolo. Nimber nirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kina naba ni telefoni 125 seva vitutolu 52. Ena kena itugutugu matalalay. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Veitala nota kikina na ulutang bimbi ka daun rendre na kena veitala nota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutangan di tosu kiliu. Veba kaungeti kan dau veila beti. Rongote na vea kabin di tu siti ni sibna tini karo na tini kalima na miniti ve kemandau biti. Sibna lima na tini kalima na miniti ve kemandau California ana ve Singamoniti. Ana veito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Vata San Francisco ve Kauti Kenda Vatamai. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong ko na ngauna na siya sa dotu lang nga son to pakai lalabo suli nunggu gabo ka boka bata pa kanisabo lang dito nando dito ka no bita ni sing lalo to sunan tang gabo ka boka so ba go sini nakit lalo tal gabo ni sambulo binaka sama mai ka wasean in a radio bulundong mata San Francisco. Darungodi na tulu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka be kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevo ni tusi di kina boruwai be kema dawa biti. Radio bulundong mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Kena radio Mulando Vata sa votongo rusang bulkaono na miniti me lima na kaloko ni sa revengore redi kero tiko vaka veo kani kero mai sema tiko ani ane kawe binaka ni moni tendendai me wakawa wakarita ka tiko ni ana dua tiko no nanda bulang into kai ane kawe ni kua turang tau Chosa Ia Hughes and buku tingani dona ulutanga ka kero na numa me kero mai vital no ani kina ulutanga bimbi sar ko ba kabini binaka tiko mandanga kina vitau nona wangalala teki ko mai kilani turang oso ka rani kero mai vital no kina and kavini kua
Bolo vinaka tau, kere muni wakamadala teki kia muni matanga saan den dorong ke vital no talengo. O kila na mateni ngona duru sangai vital no kina kai ote talembengani no duru vital no o yan ngona ni COVID Bulu benak tahu ni bulu benak talangan warong tiku main isam tiku main radio bulu do watai na kabinangan kuat Josiah Hughes dorong ni mbaba suni telif. Vinaka. Wakadawa tu na nraki ngor mai Sacramento? Dito kung ngor mai Sacramento? Nraki toko ya utok nganggo na North Bay. Nraki binang sarto nganggo ya sa wakai. Iki bulu tu sumay waka malu na mata-mata Iya. Iya. Tu numa katunan raki. Rere binang katunan raki tau tuma. Vinaka. Nondoro tanga na kavini ko tau ko wakavini vinaka tali tukina wiki mani. Ngo na wako tukani na bimbi ni life insurance. Bimbi ni nonda waka life insurance waka bimbi ni da sami waka tiku ana panuli wango o Amerika. Tiku bumay na ni robi talanoa ni ko membaleta tingai rua na songo si rua beka na weka kaukilani woleka sarvi rau o tau woleka ruru bira na marama ka samai kadhivi roni ukai kadhivi koso beka na nonrombula tau dua sige bakili musanga bulu bakadada ka dua sa vida ono sanga bulu bakadada Teni karoni maram sabe gasi vake toka vichanga bulu kadiwa. Oi sabe tanga bulu kadiwa. Eroni da kasa kongan obia kai. Vaka chikunga. Oi. Obia kai ni sai do toka ni nambake ai ongi bakasa matakatale ni na mate senga ni ndo wasi o kwa na yambake. Ngona ngai sakadi me kino kenda tunga me tu sana wakaruta ki kenda tu ia vena ka tau osa kire ki ni moni tal no takamata na vikau ni reida na rua na kisiongo Vena ka tau o eu via me bakani ndo vital no tiko na nduin ni kau reida endo vera una marama koe koe vai insurance. Sangi tolunga na baki. Na nona soma na nona insurance. Ya nangona me vakavingu kina. Endo na kali mungo klan tu no pertanya na peace of mind Na peace of mind koe taran leo ni buvale. Na nona mai takali baleta na nona insurance e bukia na nona kawia ni viti ke na voni lavo soli virtu na nona buvale orto na luven. Ni mai oti na kakedi. Non garavi miriki non garavi viti e baka zengu na tamata senga ni baka zola taki baleta ni non insurance e sauma na kakeve ana non la viti bata mantanga na sauni home ke na funeral home sauli sa chininga non do la kavaki iya chininga non do la kavaki ndo tali mero na marama e senga na non insurance e mai tikundua tiko boli Amerika sa may zaka tiko siya nga tuno na insurance ang ngonit takalikina kay ito sa kay mami nabiwa ka nito do sa hanggang sanga may baka linga taki may raoni na bukin ano na lako ibiti may kawibiti may lagi baka kulturo na yangon ibiti kila sama to weekend na ito kay menda do sole baka so nakabango iya yan riri wana na dua mo baka ruta kiko get your household in order not only spiritually but physically and financially merao ni ngono baka dingu kino sa ngatali baka zola do na tamata sa kabata kiko na bika kebe manda na nung buray kau niwo ti ruan na nung experience go and sando na bula todo ngo na nitong garabyo gay tarabi sarangai Petarabi mai viti ke yo kawini ke limbul tali viti ya ke baka itu na insurance raw na kauna ngon manangango o sa sanga sarcunga baku ko mertu insure tu na wekangu pertu sakya na maramot toka so sa ono sanga bulu so sa libit sanga bulu wala na ulo sanga bulu mersoma paleta ni na rendo na ka tu na may sole bakatali sole bakatali ta singkila na ni saka bakatali nga ito tu Amerika is not a permanent job
ngona ngarapa yung kinang kasi santa siyang toka ni may nakakakit. Koya siyang ni toto batan koko ni rabaka ena venga no ke. Ni datu binang anda takaka. Lako may onga sa mga takoso. Sul nila. Yan yung kasama insurance. Esa tu. Tu na takaka siyang takaka niya na mati bango. Nailabo in 24 hours or 48 hours. Alako may grabe na ouch. Ambeka tau na kau rida kau sa ngandreva saranga kina meu Beba kong kena waswaviti beba kong geti wako koa we kenda ni tau ki anda tungo Amerika menda insure da bulia na insurance chiko na whole life policy na term life policy na funeral expenses policy, these are things waka pepa se warai you can do it. Aura tau una ni taka na Lincoln livro sala ko kina au marau taka na kena totolo na turnaround time ni kena tukuni sa baka vingo sala ko meni lavu. I think in 24 hours when maram tabalingo ko me vingo in 24 hours. Au sa re nito chat group sa la hotel meki na screenshot. Saya domingo ngongo sana som kina kango. Sambu unduan na idola liu. Kau tatanya may bigyan na liu ni mga. Kau baka kung kiti mo ni nabarong tiko may ni tinggo Amerike. Sebi banotan be kay banotan ni tukina. This is something that you need to get insurance. O tau unang go Amerika, bigyan mo ni se ni binakata ni Bangarachu ko tau una aureda ni so talanga lako na Primerica o Timori ni talanga ni beauty bibu kitiko. Sarah Chang, my Seattle. She does it too with the New York Life. Sa care sa mga bimbi. Weekend na zaka to go America. Ni volia na insurance. Me marore ke muni. Waka kinawira na muni mata mo balen to na pagkadengulo ba sila. Kumbe kaya tau. Vinaka valibu tau, vinaka valibu na nomuni mai wasi angori, au bia wasi anga baka lek sara na vika nangona lako meki na bio na giri, na mateni ko na marama ko, rua na marama ki rovital no takatingo, lako mai nangiri na matakalele ni moniti, sa tuku ni mai, o kila na yathango, kito bia kilanga itiko no na insurance senga, O ia ni rongo na yatha au sang sartunga ni utora rawa baleta ni wakasamataka au do wasi etuka ni wakalibu nongo sa sibieto na ono nan rawa wakadada na itoke isa mai insure rawa na kamba ni na Lincoln Heritage au sana bosa mandangai na Lincoln Heritage baleta ni ukila ni udakadaka tukina kukila na wakani wasi etuka ngwer na turnaround time lebu tu na kamba ni insurance o kenda tu ni toke au bambuta ni na kabinaka mitu na Tortok mentanga bakambimbi na tambano ya na funeral funding final expense coverage balete anangu dengan drib saranga kina ni labo obi wasi atalanga ni ber ni bakamadala takana bika wala kuduruma me baleti we kandaru ya ni lebutu na life insurance senga ni kene mbale ni sa ndua na normal policy ve Lincoln Heritage ni sa senga tal ni raunin dua na normal policy na ndua tali na kambani lebutu na kambani ni insurance lebutu na matangali life insurance policy. Senga talani kene mbali ni sandu iti kuna no move Primerica sa New York Life sa Nationwide sa Prudential and senga talanga ni esasi ni raw kina ni nandua na nomolini ka. No, you can have as many policies as you can as you want. O yuko nga sana ge daka takatik nga na daba na nomo nga ngandre. Kirubital no tingo na ken sotabi baka to tolo sa rena ngaw na ngandre bikina na ilabo and that's when Lincoln Heritage comes through. Sianga ni wakam beka takiana lom ni ro sanga bulu kabane awa sana somia ni na walu sanga bulu na pasende ake baka samba ki ro samba ki toluati na normal policy di boso ti ake samba ki ro wati na normal policy na maramango na ngonengiri taki me kinbia o sianga tu ni baka samba taka na yadana au sama ni tuku ngani awa au ngiri mandi na office mi utaronga e ndo na ni tu client o ko esi sianga ye ngiri
Ngai tukuni mai o sa tungo, karua ni taru taronga sa wakadhawa na mbalawu ni ngauna, se sa wakadhawa na dende ni nona policy, Sa ngai tukuni mai ko sa mbaki tolu ti nona policy, soma tu waka winaka na wibula, without senga ni ndo nona missed payment, Koe, au mandanga wakatika, ndona wakadhingu lebu, o wakila mbalet nyukila ya na wakadhingu talanga una sulia virto na weka erto ngiri mai, Senga ni mber nungu sa wakalisu ya tali na itukutuko ya, ka nakangangi tukuni mai ai sabi nakabali sa ndona wakadhingu lebu kito wakila go senga tali ni kito na wakaosos te kito mi kito kila na soli na kumuni lavo na kabao ya sa nangai vital no te ki ngai kia na dhava me dhaka me nangaravi wakadhawa baleta ne lavo i satunga within 24 hours it's coming gai o kilani o kimdo gai le vengaravi tikine ando gai le vital no tikine a tau rau ni wasia manda mai na tikino ya ngona sa do kilakina and that there's money coming senga tali ndo na wanga tiko na soli se na wangare labo manda. Yes, like I said, tahu peace of mind. And dua na bagay mo yun, kasi nga ni onga tagsarang na kay binakati. Kito sanggay nakakakan may ralak mo kinoir na weka korbe miring-ring. Ako ay sartungaya. O nga beneficiary sa tambah kamay na screenshot na kamay ng bank ini sa deposit mengo. O nga sa boy domek na sing sa tambah may ni sa lisoma na funeral home. Kailangan nabi nakakita na funeral home nakabay sartungaya. Saulib. Saulib. Kome nge kutalibiti asa chinkava chinkalimnondolo. Lako vake, may Sacramento beso lilito ko valila, nothing less than 11,000 or 12 or 13,000. Pero sa tu kaya nga exact. Yeah. Kito may vital no taka ni uti nito wingarabi na rona singa. Tol na singa. Lotu levo, baro buka, baro kito mendamen, kito vital no taka. Sa dona bula baka yung levo nito mendakasongo ko. Tu siya serangan yung bawa kasam taga balay na sa ni funeral home na sa na lako viti na sa ni kamay viti wati kirto na lubian so virto na uma bibi mama ni umay lava ya so virto na lubian ay totoka serangan sama wanan na budi Indo na kautalita kaya ni o kilai bungo bikenda siang ni ndando waka sama taka tutu sa daka tu na bi singa na bi madao sa lako tiko na wako i labo o tia ni balete ni vida na marama usando wakamadhala taka veira kau kila ni ratiko na matabu wale mai viti era wakararabi tu mai virto veira e na ve madhawa au sando ngi bango na nungu taronga e wakadhaba na ngone ke samaniado na lenga ke wakasamaniado na lenga erto nangai bula wakadhaba orto na tiko mai viti ni erto sa waka rarabi tiko mai nei labo iko na wako te tingo rosando wako te tiko na vi madhawa ndina ni ke wakasamaniado na lenga o kento mai viti na woti tona tona bula tiko nga ia nando mandangana ka na roni ka ni tona tangadia de sarangana matabu vale ni sa yado baka sauri na lenga sa tamusuki na ke nando lako tiko ya ni nei labo na wako i labo na vi madhawa ko ya o marotaka kina ni sa nangarabi binaka salingarabi naka nononga sangi tiko talindono ume labo mertona le bula tiko mandanga kina na matabu vale rtona ngone mea dhawa ni rtonga ni rawati rto baka take rto endo na baka dengu lebu ya otia na tau ni oti ngaya oti mbeka endo na madhau sena singa batanga dhakina yana lotu sala ko taleni ni tukutuku ni mate wana i karua ni marama Ito se chiko nga mai vena wono ni somati. Ronio ni wase mandeado se tiungaya sa ya tala ni na tukutuku ni lenga karua ni lenga. Ito se tik sartu nga warumbuka sember na memorial service. Sa o se chiko balikur sa tu kono me nung kuna. Ngir teki mai vikwa ni sa bebe endombe kana kaya leka chiko no ni tu pakai tu mati. Itu se ndambi chiko nga na ni uti na memorial service kito ba singlibu tu turtal nang giri mitu kuni sabade ngwe. Waya mai tukuni ba se ngwe.
kila kitu bataro inglibu na taro ndo indui kila ndo nakambaleta na sindi nakabangosana zakabazava yanongoni vasingalebo kitu vitano takatikina yo mia sala ko sanga ibiti betsanga chiko me sala ko ibiti si tukuni makachuk na la ko ibiti sang na la ko ibiti ya kila ndo nakatala ngobi tukuna let's be realistic. We can itu kitungo we have to be realistic with our everyday life. Mereka kenda lakap. Merau ni nda tuba kakina me nda baga rau ya awa vinvinak sa merau na kambali tikoya kono marama karuni marama wa ena vivaru teknikalu set kede de sonongan dan dut kuno yo kenda karab kalu tiko yo kalu tala solitu weekend ya lo matua minta pakarau teki kenda kina iya Dina toda ngori tau na mada sao te talanga ngir mai dona marama sangai tukununga mo koe wasi tiku mo koe dona ni te tokani sangai lenga sarangango ia yung gena no matik ngau ia na matai ni o marama ni tako to atiku batikina ni ana kena lotu ona no matik ngau dia koe o sama di tukuni yo koe insure talitunga tiku bina kana na insurance tu na sarro koe senga o kongo senga ni ndoto na insurance o ka o yo sember ni rongo da tu no yo ndoni te tokani sa mi lenga tiku na singa nga ko sangi tal no tak tingon me sangi tuku no koe kila o ngira rao ya umbato yo sandu na numa makawa tiku mi udakaba na nongo o sa kila tinga I have to do my insurance bala ni senga ni ubia baka o nga talindua na ngona sangi mi lenga kinongo ni te tokani ngo sa baka ungeti o saranga mi usadakaba na nongo insurance koe au sabi na kata me dhaka wale sarangango au sangi liwa se tiku berto na kena wo tuno koe na kaira rao tiko kinongo na ilongo ni rutongi tukuna tiko maruto au o kenda enda lotu tiko. Da lotu tiko me kuni watiko ravakasa me o kenda da kila tiko na kalu e na viva karuta ki nangune adu kina na lenga. Yana, that's the mentality. Sandina ni kalu e viva ruta ki na venga una kenda. Na kalu iso lewi kenda alamatua, minta mga ruta kenda kina na vikaya vamai. Tuwa ka. Singin da nanuma me adu na lenga. Mengela ko so mena kalu me vikiko. That's not practical Christianity. Kanga uge oso tia o tau. Don't tau, go ahead. Nge kanga ukaya undo wango no wakasa me ke wakai ko sakai ko mbula tiko wakalu yo kenda na kalu ni wakawakarau na nona mbula ko e wakawakarau senga nindo na kai wakavitalia takitunga everything is in order wakani vola toka mea get your house in order. And that includes me mo tupana ke ditu na ka me rto kuni ongo kina na weka kuni ongo kina na nonda matabu vale wir na nonda tokani lebu bekenda gitu bakalolambia ni lebu bekenda anda sama itungo enda mai tu tondu asaranga senga ninda mai ndangole mai bakamatabu vale da mai tiko sartunga anda tu tondu anga indo lebu sando wasebi rambaleta na life insurance range ndu tukuna mai senga nindu etuike mena ubola kina na nongo insurance mena nongo beneficiary ayo na taranga sangi do taranga birango meroni bakabure bakasama kamanda ke sa yado into na lenga let's say tomorrow sa kadivi ke mni kosa ni mataka na kalo e vaka dabo virto ke na nomuni ondo vaka taka na circle of friends and families o ira ke na nomi tokani no mulio ni matubu bali se vir na weka o ni be tar tiko no ngono ko kartiko boli ke o dei be irango o nikela ni rawa ni nagaraba na nomuni onga yange ndo bakabura bakasam kango iyo mbita na ethi kango o koe mena nongo beneficiary au sanageli wasi abe koe koe na kambi mbikina menda ndo vital no takitiko go na life insurance it's part of being here ko nga ni wasi atiko mengo retawe na alo matua o gido bakasama taka it's not fair but leto kenda keden konta sa sanga taka keden non dalla komai da soma keden non di bonto men dalla komai esa na vakata langa kina me tuto batal tunga non da vakasama ke mania do via o indona lenga non ngu mai tungo ena sinindondo no menta na mai vaka o ngata lindu me na mengara na nga membaliti kianda dona marama vosati go ahead o kai mona tawe na yang ni planning rui kambi mbi en karua nyo sala taltiknga mo lei lurai taltunga babuni wai me kuninge o kindala
Songa na no meliva insurance ni sa tu mat sartunga. Dina. Iya. Samber tal tonga valele ya. Mina kamo sa insurance rango. Lewi kem misa tamba ngoni to kana ngonongo. Seba nanumnio. Gi va insurance mamalua. Ya. Kela. Sebina kamo sa insurance rango. Bala ke tu talngira no susu menawi pula. Bata nangonong keli tos sakino me abaki. Satu sa mai na no monthly payment. Me ko soma. Monang ko si sobinak sartunga. When you're in your 30s, 40s, it's very cheap. So, viva ka unge titiko. Menda volia, menda var policy. Veir nang kasevaki, kela so sandrendre na non rebelix. Non relako ibiti. Sandrendre sarna. Lewu na leoni lo tu keme vital no, au tu kune viro sabo getir sarna. Niva policy. Eboka ni singini don tamate ni kela ni kastaka. Pola be ko mero ni nandona kaya o ko na tornela na ba ko tigo ibiti bet kerto na mbata uwan ko ya sangi roto sono maram sangi baka dina iya sono maram ni kanta bu satu virtu to bolana Keto saliu tiko tau do yo sachi ko roto polis au ka virtu tipo na non polis do pola me be una ke ba ko tigo de kanta bu sarvantu iya Guru makaunto da kababir no gutobu ni sa wala tinga non policy sa tukuni mai sa pinaka congratulations sa tukuni mai na office o sa gedo yang anivera you're good to go now. Ko seragor Iya o pinaka vali na kadiwa se tiku minggur na mada sao tindo na maramani ta kiro vital notiko sa tukuno ko ni tau sa pinaka me o sa na lako ibiti o sa pinaka bi usa withdraw o sa vango night na ngona dava ni sa na via lako kina tono ko sember mantanga ni madala o vango yo vitalia vada me vango so mi tiku ngambi to ngano ni policy na ngona saranga ni sa bule kina no ni tikite saro ni durunge cancel takana no ni policy. Tukono ko senga nai do sini bena kata men dua tali mena vai ngata kunungu lapo o sange sanga mi uba ka madala taka boa ko ya ta ondo mbite tiko kina na video na Facebook page ni no na life insurance na Lincoln Heritage life insurance for Fijians baleta ngona ni sona ngona kenda senga tunin da turbi nakai o sange va madala taka ko night kila ke mani adu kenda na lenga sa tungo ni labo mena garabi kina nano mni onga senga talindo na garabi kina o ke mni sarnga yo ke man ngi voto ke dona ka ningero ni bako ibiti ndo talanga na kaya ubi baka matata ta katau baleta ni natiko na baka nana no baka sambaya o sini bina katal minandu e hanga tali na nungu silini ya au gendo tuko na rida roni bango na ngona sa aveni kina no mani policy roni ndo baka ibola taka na go na nomini beneficiary o kango ni sa designate taki ko ni sa mbiti ko tu nomini beneficiary na otia na kesamani ado na lenga na ilavo ngo ngembita vida na ilavo ni na vina kata me na vaka verto na vitimani se verto na vitinani se verto na ngone me vaka ibola taki ngeli notarized taki then it becomes a legal document right ya na ngone ado kina na lenga senga tal na bimbasa o beneficiaries rurua sana tiko bi rau ndo ni labi-labi ro sana andu tiko ni labi-labi ni bola ya sana tiko bi yau ndo na labi-labi ni bola ya tiko bi koe tiko bi rtome biti senga sarangan ndo na bile de aki se na bimba na yado na ngune yado kina na lenga koe ya o bia be bakungete ni kina be kimni na sa tiko na no muni tuba muni na listale bakai tuko no tawe let's be realistic na ngona dava ni na listale kina na ngona mantangango ni to se tiko e ke me to sa vaka rute kendo to toka me biu toka sona ka me baleta na non to tiko e ke ngona sa boli kina na tikite to sa kela to sa nange lako ya nge via cancel dona ka ni be wasia tau baka ni tukun juga na ngona mantanga ye policy me vala me somi me rao ni sa samba itu da sing ni kila da na yado yo Ayo ni oche ruana o ngango au sa ker sarang apa bimbi weekend na tunggu California mananga na be my Sacramento if you don't have a policy please get one
it is as low as $48 or $60, $100 for 25,000, 25,000 or 20,000, depending on your age. On your age. Wakataw na mo pula, kina mo health status. Ya, au sa ker sa nga weekend. Men bakasama taka na vikake de enayado nang ono endo ya likino ng bula, the expenses nang ono ko sa sauliw na kake. Yeah, sa siyang ibakataliliw, sa sauliw, na kabinaka, almutua, menda wakaraw por binaka. Di na todo ako. Koe a Ken karota o sa tiyaw, Sagna lenga. eso taro yo sangat tu na ka si siwa tax ID sa Social Security. With Lincoln Heritage, you don't need to have that. You can have tax ID, say Social Security, they will take. Vida na maramo view sa kina orto sana pinkat merto bulan orto ka keminisa sulit ko na merto premium me na kamerto soma na bigula orto sa abandon ni Totoka. yo ben kasar cenga me ya usar nga mo na sanga merto lakap sana ba binaka merto na bulia Totoka tau. Gai do talanga naka e senga auro ni kai mandanga ke e senga na iulu bale. There is no reason not to have a insurance policy. O kan bibiti ko mandanga go velin kan baleta ni tau o Boston go maleta usada ka mai na bi kambani tali soe. O ka kina na Nationwide na New York Life kina Transamerica mandanga usada ka mai kina so o sakila toka na kai bina ka weekend to kina ka e senga ni na nganiti kenda to e na bina ka but e senga ni ve nganiti wat kenda to kina no to wakarau ni mbula ana ka ero ni tukuna do talanga na kango tau au bi wase tiko dingo ronyo ningili wase talanga ka manda ke baka do tiko na do na isongo songo do tiko na nom do isongo songo san do tiko nom do bank account do soli tiko na bi madhawa en do na karo ni do da kabaya do yando na policy me bolia nga na nom do isongo songo na nomu do premium na nomu do so ni insurance na bibula na lako nga mai nandua nga na bank account ya kene mbali kingi ado na lenga na ilabo na lako nga mai we round na rua to that same bank account ya na bank account ya me bakani bank account ni songo se ni songo lotu manda na oro ni tuku ne rua serto le tolu erto na sai ni tiku kina so they become the owners of the policy wakatanga kina as beneficiaries. So kai manda to le vida to tiko na dona songo do to nga na account bank account to soli tiko kina na vi bulan baka se vi madhawa na account ya roni baka nga taki me somi kina na nomundo life insurance kai manda do ya tini na undolu sen do ya tini kalima na undolu se mani rosa nga bulu sar na undolu do baka tau bua beauty nga mai ne labo na account ya kena mbale atau ndona kai roni to na saimbai kiana kena lapse na policy ndua but sa guaranteed sana lako tiko nga kem do sange no mundo da nga mundo we va mai auta kitiko me lako tiko nga mai na non resource me na bibula to that bank account sana lako tiko nga na policy ge ya ve ando na lenga within like a few weeks vida na bula na ilabo sana lako nga mai so there's money coming in senga saranga nindo na kena ndrendre senga na iulumbale au bia wasia talangani ya do na songo lotungo ka arto abaka arto ato ya butaka na non reto songo na embaki tolu sawoti wasala kutingo na kabani embaki arto sama lewa tolu to lenga na non reto lomani songo ka sa garabi binaka kina non reto anga do tiko nga na non reto bank account erto abaka yang takai ka ya nga na lenga sala komeni labo ko ya na bi ka so ero ni toli vital nota ka tu ka ni taka ni rauni na bakabure baka sama tiko en ni rome vital nota tiko bakabe kani na single ni ko na buku ni lenga ka wakandi na dina taka o tau Josiah Hughes en non reto ngaraba no nga ruana mate vetaravi en lomani with ruana madhawa Rona madhaw tau. Lama ni rona madhaw ai. E tau bera ni mai daru bebaka mo de taki na kabini kua do talembeka na kau ni vea wasea. Ia tau au nga wa ko ngai au bebe ba un gititale. Get life insurance.
get kona policy ko e volti kona last funeral expenses ko ke ausa kere sana bon bimbi weekend menda vakasam ta kasar ban bimbi ena kena voli na policy ongo o yo manda virto na vole ka viau ausa make sure mesada kana non rtu io porto sa marama da ke toka I will make sure they get one baletin dona kayazo or next of kin na onga toka kin Next of kin o Josiah Hughes, Iya kasaranga au kai manda na kai devina kai ke ni rala ko ibiti kerli ba kadeng ibiti sela ko nga ni na non rila balete I will keep it alive over here and we bula iya kasaranga ya tau Pina kembali menemani wasia minggori, we bakadi takatalo ya ke bakasa tingo ni tubutuba ni leus talibiti siang na lenga di mendate ngana bi talanoa ke na beneficiary sanangor ni tomana tungana sosomi baletani na liado ibiti na lenga sa tungo ni labo sana bako ya ni ge bakasa mataka na exchange rates na ngonongo esambo to toka sartonga roninge bako ya ni ibiti sali bakarua taki wala ni bakarua bakadava tiko iyo wakasama takaya koya kanga ni talanoa Lincoln Heritage Life Insurance senga sa kwesarangaya na funeral funding final expense coverage ndono menda ya ndo kede vitali mand kengeli ndo tali no policy ndo tali na kambani that's okay more money for you for your beneficiary more money for your beneficiary yeah kende kede menda ya ndo na Lincoln Heritage Life Insurance policy vina kavalia bu totoka tau ke maninge ndo tali na kau ni vina kata menda dormebe wase kina nige vitartar ngamai vina kavalia na nomini wangalala taki kemni mai na single ni ko to me dorme vital no tiku kina na kabini ko Josiah Hughes vinaka sama isi vitonga na 5 and ono na miniti and radio mbulando vata San Francisco na dona ngona leka ngoto maniti ko ni kina na vital no ke Mrs. Titilia naitini and anonde wasini ngona ni dawi kalawa meva kai vito ko ni tiku kina na JJ's Food Shack na dawi kalawa ke Mrs. Titilia naitini wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka dau rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu ulutanga ni tosu ki liu wei waka ungeti ka dau wei labeti rongode na wei ka vini tu siti ni sivna tini karo na tini kalimana miniti wei kemando ibiti sivna lima na tini kalimana miniti wei kemando wei California ana wei singa moniti ana wei tokoni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California rongode na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na budi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na banyo manray pai kay na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giriti sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Denram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu be kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Senga dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi. Oya ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwa 21-12-ono Saibarua. Merto wakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Vitu Roa Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California.
Namba di telefoni viwan bunga ono tolu vadima ono saivarua. Ertau ngarap talangan ikan alai waka semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kina nomu mate di katumba. Toka, kombala kene ndame. Waka diri ngalala, saba kangai waindonu na yangona ena San Bruno Kababa. Nababa? Tukun talimay? Na San Bruno Kababa, ningali mai ni mai togule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na mga sakit tilibing grabe. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kay nararano ang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na basic nga man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. Ay, doon ba ka tutulot ko? Doon sa alam pala mo din na. Sa paramandangan ito buli-buli, gaya o tali ito ni stoa. Tolako. Sa niya na stoa, wala ka tungang o maulimat. Ay binaka ni sa tukit sa ngakin na nagkatungan reba, may paleta na natutoy lalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karimateni kina. Dato birito na basic nga nagkarimateni, sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sa gilemo na basic. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Dobo ka pa raw tsubeka kinandun ako ni matubale, sinong do boli-boli nga baka matawa. Wala itong mada kina maulimatan. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lay taleso, kanda unrenre na kunea. Raw talaga ni kota ni nomu ni boli-boli ke baka mitiko may na Marine sa Sonoma County, kanrenre na nomu ni Villa Guayaki, bitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiban. Bitu tolu 5 bitu na kena ituku matay lalay. Maulimatan, 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naikini and a bito ko ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio bulan dumata San Francisco. Ina radio bulan do vata na gona sa sivitong gona lima ina tini karua na miniti do bosota bikip do na bia kereser tiko mairon to awato nga valilai do manda na vital nongo ulutang totoka kerua vital no tiko kina na madha saoti ke andi asenada do dau katala kina okela kito abit kerua vital no kina bakalilai ki watisoni ya nikua Kirona numa me kirona toma na talangani na vitala noa ya me balete tiko na nonda Fiji Days na kena do waka na numitu na nonda singa ai na singa KVT. Yani mbero ya da te veva kambula te kimanda ka o kere Mrs. Titile na itini me wakambula ya ni vikim dona siama tiko mai ya na kavini kua dimbula vinaka Mrs. Naitini. Dimbula vinaka una, dimbula vinaka na wekanta keve ni do siama tiko mai na radio mbulando wata na ngona patongo na program ni Sabaro tiki na weekend na bisi moniti, bambol tagtinga na weekend ni na wekanda ni tiko may viti, pati kay kimli kita sar na wekanda ni sa kimli na itoke, kimli na ngoni viti sa tiko may na VSA bora bambi bikin tongoy California, kina we korlele butali tiko may Amerika, kwarsa anda ba tiko kina na ngoni viti. Di na todo ako. Enda sali busar na may tu en senga walinga weekend to California. Saya buru-buru kela iliu nda bakamindando kurumbuitaka se tutu ando sar men nagi rongo da indua ni laku tu ia sei buru-buru kai ia nongo esa senga ni kani kurumbu ini nda rongo da kai tu mai sarai buru-buru kai kela na sabatu ya na rawa na totolo ni beto se aki nongo au baka samataka na mada saweti na nongo laki sar-sartiko na AB na 350 na Airbus 350 na Fiji Airways kirongay mani vital no tiko ke Mrs. Wanga ni sani ni gay tukuno ko ni kurumbuita kamantanga ko ya ni may lako may ngona boso levu ni Fiji Airways lako may lako I varanise le sumai tono ko le sumai ge ko tamo ko son itamba tono ko look at all the Fijians I took pictures of yo go gay sengni tuno ko kada bocer ngano nan rede ni may bakarita katiko na itama gay rida tiko na gerto tamba tuki norto na divas korto orto ngoleani na Bay Area o katiko kino sai
O sai be rovi karuani tiko ke Mrs. Wanganizani ni. O vango iyo sa mura lilai ka damaru takatiko ni sarao tuna vito se aki. Ia vambota ni bebo no ke denda tiko kina e sana li maru takita litunga kina na Fiji Day Artongo ai soni lawa mai na mai San Jose onge tortunga ko ni tukutuku ni dua talitunga na songo ertona bita bata tiko na Mada mengo ne ketin kawani singa yarto baka toka tikorto na Flag Day. Na mada la komai. Iyo. Sabatiko ya, dapat beka na nomini baka sama na ulutangan duru vital na vital no kina niko Mrs. Naitini. Iya, bina kauna. Bina kana muti kauna ya na vital na nomata na itu mai San Francisco na mada sao tie na Fiji Airways. Iya, mentare to na kina tos ni ngwan ni vitie, vese buru santa tukin. Doni la libra la kaya forense na sarang gitu. Wil tukin o irarata tiko talangan ko Amerika ron bisa tiki. Ngon talangan ko doni la libra tiko mai viti. Nakilati ko na rale marot tagti ko na kabit sa kalimani ang pakini Cornibulio anja takang bau skule ore taltingani vida na tongwani vida weekend na maram enda tiko Amerika era tiko talanga mekin kilanyir lak talangani irna na maram arbuli mekara tiko talanga le bese borbon kanda re ngone kina na totoka ni na bonua enda something wale kina na ngoni viti sandali bai tiko mekin kanda vina ngone kina menda na vital na talanga na Niko kondoru kaitik kondoru vital nota na nakambaleta na Fiji Day na sina kay viti anda kilano da tumay viti senda kilanga kenda ngara tiko viti na maro takatiko yan ngunong ko sa uting ko vida na empaki anda salio lebu sar na tiko ne vese burubur kasando don nga menda na maro takatiko na vivo no ke saran de tiko kina yo una bernin torna la kobaya una bena katamanda mo mona wasia mona kutiken talembeka really subai don remind tango tokni ko non tor vital no tok me vital teknik ko na Fiji Day already list style na archives ni osin kila I was just googling but angelo ka tek may na don archives may na New York Times baleta na Fiji Independence Day mauli ka man dai ko na New York Times sar and October 10th 1970 totoka 1970. October 10th, 1970, gonna headline na New York Times na bakya. Ana katikin singa tuntu pa ana kana headline watungo Fiji raises the flag of independence after 96 years of rule by the British. Reda walang dan kana tukutukwe. And the print media or to na New York Times ike Amerika yan taba nakatagati ko nonda may tikong ko buki utal nga mo narani tukuna and don men may maro takati ko na nonda na singke biti balato Amerika man nga ikala to ko ngona singa atu bakay ko kino biti matin to biti and don kende wasi live san will bono biti sandang may tuike kaukilani don menta na maro takati ko dina kay na article go wala ito turang go Robert Trumbull tunabanggo ko tali tang nyuli kiti ko ito nakana oir na beka na bulan na ngone ito nakana kena pakadiro lo manangon sanda may may tamusukin na tanggali tu Pertania that is the reason why we celebrate Fiji Day balat na tanggali tu ilnamatin tu Pertania o we were a British colony. We ran back on one Congo, Erkelantico was Viti, or Satumene say, Vesti Borura, Mernaclatico, New Viti, or Koya, a British colony. Say Angalito and Matin to Pertania. Just a Vulca on Nambaki, that's a long time, Dinner. Don't want to Palavias, then I get the kin, na live Donacana influence, as a cover a same bit or Pertanian on the Bonoviti. O babi nakatagati ni doro vital mo takanyo ko niya na vuna ito don menda release butal na vuna ito don menda maro takati na sin kiviti na BSA buru dam satu kin balto kati ko niya kento may viti ito kalongata
as compared to some other countries, ni dangali pertania, but they live on a babuli venaka, embiu bekianta, Dina. Ko o redo tu ko kwenda ni da bivu no kenda la tikina, na tobo kenda buli da mayana, non the school system, ke vea, e so matangana, nei bakarau enda do bakedor, ea, e maka enda buli da mai, e non dongona kenda, se British colony tukina, Dina todo. Ko e binaka bekianda. Na kaya lang may darabunong Amerika, o Amerika asenga ni baka ikianda me independence, gain independence, Orto klaba ka merto da kaba pa ko mera lakutan may pertanya, so yana kena din baka, Gaya na malini po sa wabi na katamo kuna de ka may mo wili ka talungan ni Alcote, may na article go, ito kunto kumango. The South Pacific Islands of Fiji became an independent country this morning, on the 10th October 1970, ending 96 years of British colonial rule. Prince Charles represented his mother, Queen Elizabeth II, as the new country's flag was raised in the sunlight before a multiracial crowd of thousands. At dusk yesterday, at dusk yesterday, the Union Jack has been lowered for the last time in the islands, which, because of the proximity to the international dateline, were one of the first places the sun rose each day on the British Empire. Totok ni taronga vea. Na puno rei tueni kine doana journalistic Amerika. Na kinonda tuwai kwa nambakiana tinkadiwa. Vitu sangabulu. Ya me ado maingo na santa me mbaki be sa odi tal mbaki be sango nonda tubat ke nonda tungalala tu 5 sangabulu ka varo ni kaya. 53 years. 50 years. Yeah, 53 years. Na sa do talang bala be nonda tungalala tu Iya, kung ano na kailangan may pinakamenta, baka hindi tekenda tayo, nilibot na vital no, na kamadati ko na mawalang mata, baleta na singakiviti, o kailangan doon menta release to tal, na naman na inaki. Sarang mata na kaya na yung balimbali. Iya, na Fiji team. Balat sarang nga, nonda tunga lalamay, nonda ang galito, wana matinto pertani, Dina todo ko baka sa mataka Mrs. Naitini na mateningaw no segiado be kinike nambaki rono ndolu dona kango nagona sa uke rongo da kinani sa baruda kana Fiji Day baka ni ndo tu mai biti sa ndo rongo da tu na kena maruta kena Fiji Day mai Australia mai New Zealand mai Amerika ndo rongo da tu ya na nongo ngai ado me kia baka dona kai ato do vital no taka baka lewo kila nambula ngalili sa ndo mai tu nda yawa mai banua santa mai tu na dona buru lebu buru bo na be ka kede bo be kenda to gai na gona ke to rongoda kina ni Fiji Day o na Fiji Day da ka mai Sacramento ya ke to sabaka ke to monge to kana dava na to wasanga me dona reliva me ke to na Fiji Day o ke to na singa ngai me ke to na yado ke ni Sacramento o bambo te asengi matai talanga ningo na me ke to la ko ni kini seno ze i Sacramento na mbaki a rono dolu o wasi te ko ningo mblet o na numa bi nakasar tungago na marau ni yalo ke to wakila ke na nana maki ni ke to na lako me ke to li sota ke ira na weka li kaniana kenda kaka na li rongoda na non di bakatangi ke na vi ka ke de vau ya kando de ke la tu ni imbale dina ni ke na baka na numi na non de singai iyo o baka sama taka sartonga was so excited, so looking forward and a singo ya e baka dava beka na panoto sa mindambi toka kinango na ke na do maro ta ke na Fiji Day tona ka sala ko lako tiko ngai vida na yambaki ronondolu ka 5, ronondolu ka 1, gai ongai mai la kova tale na Fiji Day, ngai maru te kitiko na vian bakioya, e sa yali na kena via o mandai, sa yali na kena imbalendina, o bakila ni ondo rara o bakalebu ni la kova ya ni na songo, ngai ndo senga tuni mai au, e baka me sakulebu tube yau na kena ndo
wakaiduri tu na songo na singa mantanga me maru tiki na se waka no wikina na Fiji Day sa senga so tini ndo maru taka me waka na kena do maru taki Wamba kana no muni rai na wono tu sa mintambi tiko kinango na ina kindina ni singa go na singa kewiti Vena kauna, eu talanga nungu lako mai ke na ronon tolu kaono. Awasenga lindo lako ina songo na kena do takatiko na Fiji Day. Ondo re tinga na nungu raingo. Kila lindo baka me takatiko na fundraising Ausanga do re tikmango ni veambaki. Ana dona songo lutumbe kasi dona songo ni vuliotie sendo tal na songo nga like an organization erna vivi waka na ilawa rawikia menanga ilako berto ia na kanga ore tiko ni na kasa na do ka pendi na dona kan official opening da mesota patakede otia sangai waktu nandito itu na stalls volte ka kana keno erna nonda otia sangai mai tini na singa tambo dona kena botu kai pakai pona kena bongi pakai rawai otia sangai dona lutu na kena singa tambo awati ko mai anu gore de ko mai me dona ngona mai sanga ni simata le da lengai sampai sin ta tiukina iyo pai ana binak ngona kinona men na rede listal se dona bek men da ka fundraising tiko na ngona ni nonda na sinke viti se don menda listal menda relistal na tava manda na kini nonda na singa ngona da maro taktika na Fiji Day o kla ke makambe ka na rede listu botalea menda kla na kindi ni Fiji Day ana ran da viso taktal me koni tak na fundraising ngona sing nonda la ka batanga mai enda mai maro tak don ka na official opening da maro tak na satu ngalalatu Gaya bawa Stevie una bikin to na satu ke mengo na tanda mai leni pono timerika. Kan to na mendanga mai maru tak serikia na paling ni freedom na paling no da tunga lala batan da reida na tunga lala itu ponongo rambai lewe talngana ka enda mai wuli dikina na paling ni tunga lala. Iya. Kaya ono no mendana reida listalea Io donessano redetiko una ni do vaka stalls na ngoni Fiji Day klein dollar rambatu be koen dona song ngoni toki vaka stalls erin dona na stall o va nak taka ambal tana ta enda buke tiko so weekend bi butinga weekend ai merabol tak ngana nonra non revoli ko tama sa kaka na si sulu se tava o kentanga enda nangai voli ke na evoke na song ai se so era da kapa matobo vale o tali takaya io menta sa da kapa tiko na Fiji Day me fundraising me la ko nandona o se ni do patakino klau na num menta na listu betalan da langa stera da lotu do matanga kau na lotu to ko vata o se donya ya bita na bakus do da ta mangendo da ko timo na Fiji Day da le lotu pataketa na monito ke respective lotu ta ba da le sota pataketa da lotu na kan lotu na singatam ngito matanga toka di tiko na vi matanga lingito ngan to da kabra ngito kinir nontongone ana kau tali takamleta na Fiji Day Dina todoko. Lebu sarna kena vital no mai vakaidurti kongo vakamimiti ko na kena sa lebu kena sa lebu yo vakambauta me vakangona ni vakarita kati mengori sana mi lebu ngona nga na buku ni ke vakaiti ko na vakanana no ni fundraising ya lebu talngai ro vakarita kati mai senga na Fiji Day senga ni dontono me fundraising me mai rawa ilabu kina indua ni songo dontono me vakanga me rauninda na maro takavata ke kino kenda na balindina ni singongo ko tali takavakalebu tali bia ni dormi vital no takatiko no ulutangango baleta na madao ke vengo na be bono ke deu tiko kina ulutanga tiko ni vitala no na Fiji Day sa vaka vida talenga na bono ni vitala no tiko kina sa koda ki tiko mai batava to didi vaka na Fiji Day ia me vango me kuni o vango na rawanga ni na toso binaka me kuni ngali kina ndua na isongo vaka politiki si songo vaka lotu me lako tiko na vaka nana no ni Fiji Day me baleta na kaiviti todoko seng me kunin dua benefit kina me kunin dua ni songo baya otia na ilabo na rawa kina keva kai maningeli rawa indoni labo
me na wakatambak indua na vanu lako ki na waka indua na indua na marama ko tada ke mo ko na bongi ni wakarumbo ke tono ko bada me daka me ngai tiko wango to wibu ke na kanga proceeds na ka ke de roni rami ke me lako me waka tambak indua kina li wakatori da kita kina valimbula me viti na CWM Hospital sen dona ka ndo tali na vitala noya o tiko talanga kina sa kitonge mani vital no ta tiko wakadava me to sa da kaba na Fiji Day me pango na labo e rami kina me baleta na non wakatori da kita kina ngone ni viti kanda sa me tiko e Amerika ia me waka me rawuli da na bosa waka viti se me indua kina na center ni cultural kila me baleta na non de toba ni toke waka toke bosa waka viti na kaba ya me binaka kina me to wakatori da kita kina na mbula ni kaiviti tambuyani and not specific for doana i songo o bambu te sabe toto bata sartunga na bika to bakasa matakatiko ia o bambu te talinga na taro lewe tiko ya mena teko mo bakadava bina kasara ni ke o taleta kana tungo ni sa tiko vital nota kelas andare senga ni lakwa tike ni nakindina ni singa ke vite na kanta sama ta kabutiko i to na ngono bina katalanga medar vital no takina what can we do na ta bandar in takawa iyo na o tale tangor me ka ko saranga o waran to na kauri me bango me kala me problema de min to organizing committee and kala to me vite do ta na hibiscus baksa ta na sento na etiko na organizing committee era didi bakatuna andi sento baleta ya embaliti suba independent sartunga didi sartunga bakate ki koe gore ya kembali ke talnga mena paya ke pakanda na numa menda na didi bakatale me didi benaka na nonda singa ke viti me ko sarangani zakati ko mena kini don fundraising na singa me ko tikinda patike menito ke men dona organizing committee me rambole saranga me individually merambole sarangama yo de belewen me tiko eso merna somebody has to motivate somebody has to like make it work, bring people together kala yo nakakita na beta kabo na lakuti ni lavo dina lakuti ni lavo yo na tamata si poso tamat tambayani na via na katemerat leo ni committing go esana lakmiki na commitment Nanda resources, what can rent ya borao, istana tega borao ya, istana ngai rao ni di mana kana biam pati, but sana retona tak tikur to ni lam ni ditel kina bat minggo Koya na pinaksaran minton organizing committee, malinta takabonggori na program mantanga sana ngai tikumpe ko nanon dito tuwo kinambakin ko na profit serao. Sinran dan sulia ke ni lava but na song mena di chuku biam pagi politi me ko ken tamati ke mai menta mai marut tak na singa menta na gai pato ver to no committee sen dona kan bi bosak stay bi mbak na ponu mena laku kin na proceeds na profits na kan darawate bi na punan darin tonto linga kinai iya ko autalitak na ron na ka utuk na maya na punan darin laku kin na ilawa rawa iya met puti ko na ilawa mena di pakati ko na nonda songo na biam pati na singke bite dina gai kila ni tukuni na fundraising ebung go bikenda gai tukuni ngamai na fundraising baka it just gives us that negative vibe kila yo eruti ko na fundraising ndu auronikaya ni kamanda ni sa sandona committee Erna kedena leo ni komitingo bakani bakarita katiko maingor o ira saranga bakatikire ratuma na non ratunga bakatikire senginindu akire ani se bakasaura ratikire o ira saranga bakatikire sa tuma sartu kuna yo o eu sa binakato sa volunteer ningo mo lewena na committee ya ni rato sana mai tau ya na komitingo they will need the funds. So yana panua koroni ukaya ke maninge ge tekubu na fundraising na ngona ya na kana didi merani bukea na nonreto bingarabi na komitia ke na kana didi bakina songo endondonu balete sangnindo bekenda to millionaire tu me na roni na bita ke mai ni labo me didi kina na songo baleta bakarita katiko mengo nungo eka Steve Murphy na stolendo free o mambo ta ke toli vandu ristol mbeke ono leilai asa na gira ni free
Baleta ni daka na songo pango dona kairo ni kania wakaliwa ni lava na insurance me tiko na liability insurance na bonding na kakede vaya na kakede so mi na ngandrevi me na daka so na fundraising la lai me rauni na ngai komunikina na ilawa dona tombu me gelinga ravikina na singa keviti sando na tik vuvina ko bambota ni na Mafi Money Lending Services o kila na roni na tutalenga mo koe me na isa no kantarungor na rasarangan ni durmi o koe la merma leo sarangani committee iya bena kang una kwas endonu tikungor ena ta kana fundraising meron tik budivi kina na committee bo we ya na ta yo kina kerru ko tunta mengorion na kantarungor na stalls me free ena gai rawngani free na stalls ke makasati ko bena kana ilabo saat ko na kanila ng organizing committee menarani takap ngakin na stalls iyo over ang bauta ni bakang anda sa takap tik menabiyang bagi na tamat baka ando lailing na stalls ni liwin tamat na katame bando ng stalls meraba ka stall iyo kala ya sar nga endo weekend tan sa di ba ko tima na Fiji din sa kilati ko na libo ni labo mi bang taki na meda compliant dina libo na legalities ko ya mendo na numiti ko be ki ni na parang tik mai kenta sa beta ka na organizing committee ena libo na kaya na somi yen dongo na buru ni labo me duru mai me na committee ko na dito pa na songo ko saranga na stalls dina na stalls ya ndo ay napakat na laki na prizes na prizes ni gito nda pa nakatame tosa tayo na prizes ang doktor na may gito Mindonela Babinaka weekend ya Mindonela Babinaka upambot to nung ko sa utalita ni daron na bitan mo takaraw ni ko pati me baka bure baka sa weekend nongo di biti kay kinakarutan nga una o kila kay baka na organize weekend ba Babinaka me baka ni singa kay biting ko baka bote din na ranin tondolinga marto na nando to embassy dina todo ako no to embassy evidenti ko na bonua itiko ko na mertiki nang tamate ke biti ko kila trade commissioner na trade commission na Fiji embassy pakatan laki na UN rep to keda bono yan tarin tarakep ka nga o kila itu na ilabo ke baka nga endaroni organized kenda sistema tiko din darin organized kenda bina ko kenda to no ngani bita pakanda dui plan maybe monito pango we just want to run in our own click groups dina todo ko senga meta stava buliri kenda tiko na na sina embaleti kenda todo ko menda bulita that we need to come together o kla ke no iti bengos na ngai ran store erna makut mai menta sa takapatin to nakka meron din dadi panakin non to songo ne biang baki and the bele songo matken the bere na non ta official opening ni Fiji Day America and the nakata na dakanya nakakana babi da raider na bim tanggali dui kai da leni pono viti na India na rutuma saratungo erna dolo kain rapa ka stalls patke na dotal nga nakaun the same thing okla na gay na non ta culture kla da sing dore de melip na meke da kachinga na gito ramba i levo ka tito mbuna kai rauni laka ka ndondo numbeka me daka me bakani Fiji Day endona ka o waka sama takatalitunga na vida na mbaki sando daka tukina na Fiji Day baka me ndo discouraging na isoni kakanai so era libuli take kakana sando wakan domo mbula sarangana isoni kakana era biutai iyo undi na sarangay au kila kevakasa na dona kobiti ai do talanga na tambana mena reidi me tiko nga na yale ala ni kila na kakana ke soulebo me adu tunga ke ia me tiko bina ka sarangay na kake de leoni no mundo terea ya meroni me piro romba la tani de kila na tamatera la ko mai sar soma me non ribo do bondo soma non reliva ya no me de vina no mitiko sar so mai soma na non accommodation na no er mitiko kina kake de somi o tia mera gebia bate libo na ka lebo o kila ni rangole mai balata they want to eat our food dono mengai me la come ya mengi baka mo au saka ngo sambuta ko tale ni suni kakane ndo bolita ki tu en ngona ni Fiji Day iya bina ka saranga ngono mo ko tumene tikin ngore asa kila iya na irna poli na ore tik me sona bisau kila ni sar te ko bure da mena OHS
kela na no irna vakas tol sebul te kakana ya gore ton tikine pendak gore balitango na mentabuli tango na pricing tona matanga di chat sara bitu tunggu na non rasoni kakana ngoni fijide ta ko ngangore sandara likana donga na treya saruta ya gore sarngana penak ngai don organizing committee sarto na rani re tok mae bon na prizes bon na soni kakana metti ko nga on this range Iya, muka pina kau na pakasam sa kong beka menggor. Totoka. Vadava Steve Murphy, vadava eta na dava no mundo bakasama malama na honu, também que no mundo bakasam do sa volunteer tiko menggor na mundo sa ni committee. Eu vou cada dor sa kadi pamandanga ngo na committee. Kadi raramba tu nganingo ko ve volunteer Mesa mai dua no committee mesa toia butaki sarangai no organizing committee non-affiliated with any denomination, se political party, se dava no personal interest whatsoever. Gome baleta saranga na non dava kandua batataki na itoke. Asa non dava tarango ria. Benak. Au plana liver na warong tik mesa retu tik busol bakasam mai. Baleta saranga nga ni sanga tunin don organizing committee. Enda ad hoc, doa ngai makuta na takawa takatu mai o tituyange. I think it's time that we kanda nangoni vinda tikem sa tobole menda sa organize tikem da binaka. Dina. Gai do talanga na kau o ndo wakasa matakatiko ni sa do tiko na kamanda na vida na embaki. Tiko ni song to sa karto sa didi waka na Fiji Day. Santo norto sa didi baka na Fiji Day. O te handangai rongo da nambongi ni singa ya se na weekend ya e daka kina na Fiji Day. Oi, orto talanga non retundani si. Onge do banko no baka sama ya. Sandangai rida sartungai kia na kana loto. Baleta na orto na committee na non retumbiuta bata na songongo era lako miki na uira na sa ngole mai mera mai maruta kana Fiji Day. Ortonge lei dakaba tali min dua nganon retundani si wakana dana babalang indo la ko biao piggybacking on this event korto daka taka mai na committee go en ndono go nang palaw non retu sa tubana mai na kame baleta na singang go se na weekend go o kim dondo gilak nga mai do gimi bandure na mdondani sa mundun reta talikian na Leoni Vanua me gitawa si talikian na Leoni Vanua e lure sartu nga kya na non do yale aloy don uno tele tak kawan ni baret tak menggor e baret tak sartunga non dan dui yaleal non dan dui yaleal enda santo redi tu ni do tak tingor enda tak kam tangai ken don song men pala tong ngo do tali bredi te pakai kia o kila ni nanga don organizing committee mena tiko sa nanga iron yerto mbitamen don terms of reference kila o kenda to kenda ngona be ere kenda soteke or kena nang may nabdotan la state kasi sandan dui da kabang apa ka state iya kendo be da kabang ni kya do tik nga may nom do state gor sarna you know iya I think once we get organizing committee that can set up a terms of reference that this is the do's and don'ts kandar in the kawan the parameters and around in the nanga indo vata yo kwa nga una menda indo vata belete ni kambali tikenda na ngoni bitie belete kana ni tuke ya o baka ni tiko una na vitang nongko ni nanga toman tik already tal tinga una ni lever para wal tik mena pola mata wer tambangwan ya dina kim ni sarangana tambang ngani go red tu mango klau mango iyo ngani go klar sarani na kara kritik tang me tu ni tu kan tona ka kla sa sarawati ko mo resona yang lealo esa or bako bonit na they've started critiquing because they've gone through it they're glad to na kind of zaka iyo ko don me anran bak kino kim na yang gasa de toka me sabi so bak so na mindset ndorong tundo visto na mindset no the way de baka na kanga ni mindset na destin kay vitie iyo dina todo ko vadava tapete ndo na kani bewa se mai membaleta na committee vinaka kiro mai vital no te ngango ano non de wasininga no ni dawe kalawa me vakai do veto konitiko kina na JJ's Food Shack ulutanga tiko de vital no ngor na singa KBT sena Fiji Day au kelani o kenda na sama itu e balangi sanda
Rande da sarapa mai na vida na mbaki na ndui ni kena mai marau takitiko na Fiji Day. Wakadhaba na nomuni rai e salawata tiko kena ina kindina ni Fiji Day. Se sa ndui bakalilai tumbe kai sona kau nindo watakina, sona kai senga niyo nindo watakina. Ia kiro sa me wakatura tiko na biwa kaningo. Me sana ndua na organizing committee. Kau wakambauta na organizing committee ni gaindo dhaka ngā bango na Fiji Day. Kau wakana madhawango na moni madhawango. Santo ndo nusaranga merto sa lako yani merto sa tuya ni na committee. Karto sa merto ndo tukuni na bide merto sa ambita non reto bido kito sa na didiwaka na Fiji Day ni ambaki mo ngo o bakanu ni tiko ni sana roniado me bakakina ndina ni sabo ngango e vida na singa me ado na me na bakaiduri tiko na Fiji Day Santa Rosa ka wakanuni talitungani na ndona singa ngo na reto na bita mai na porokaramu me rauni ndakila tiko se dhabo suti sarmanda na bakaiduri tiko na madhango torarau tungana sota iso na volleyball na netball na rugby o tia sa tiko talanga na stolia tukutuku torarau na nirubital no ki andi do na madha sao tini sa sinindo tale na stole bo sa somi o tikede na stol sa oso na stol ia au senga tiko ni se torarau tale na kena wakamatela lai ko sa wakanuni tiko ni na rauni na mbiu mai so na tuba sena porokaramu me rauni da kilai na dhawe rauni da nana makitiko kina na kena maruta kena Fiji Day na muani madhango kero kadi tali tiko na viwe kaniongo na vitinani viwe kaniongo kero sa kadi tiko yani ke sa rawani ndua na organizing committee me moni tu mai me kakua ni na sema se nangali ki na ndua na isongo baka politiki se songo lotu se kornivuli se tikina me sa dhidhinga wakata ki koea endo na organizing committee me rani na dhidhi wakati ko na Fiji Day me waka na kene na kindina me kakua ni baleta na sasanga ni kumuni labo mengela ki rani ukai me nangela ki wakatoreda kita kikina endo na isongo se dhava yana vika kiro me vital no takatiko yani na kawini kua ke tuna no muni wakana nanu no muni rai me baleta na ulu tangongo nenge wala mai be Mrs. Titilia Neitini se unimbita mai na radio Mbulando Wata Mrs. Neitini ndo tal na kau ni veo sea Ona bedak valeu na dormai vital na rani kua ia sandala panu ni tinga mera pamatatik mena program but enda pa parau ki tunga mena tiko na weekend go na nonda sota na vonu e dakakina na venue na da kambeka na official opening go sa berni reda man na ni o kere nga mundo ke bitto mai menda kala ki tiko iya kambak ngaya ia panu ni bena tiko na lamini matango na Vena ka wakalevu Mrs. Titilia Neitini and nonde wasiningo na ni Dhawi Kalau and vitokoni ni JJ's Food Shack ke wakai tu eso no ulutango ningan driver mendo mai vital no takiani na nonde wasiningo nongo ningai vola mai kanima rawi ki rau mendo na mai vital no tiko nikina and Radio Mbulando Wata San Francisco meko tikanda wata tiko mai Dhawi Kalawa ke Mrs. Titilia Neitini and a vitokoni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California, and a Radio Mbulando Wata San Francisco. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram baka nang wala ni kibalilo, tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kinaprokramu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a Radio Mbulando Wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Boleh bilang kini Matthew,
Isa bagus kusibe. Isa ni pula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona ni to pakataka kana lain. Yo le uku taka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto pakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Very me bakarita kiani viki mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikungwa indona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangayan ni tali sota tukina ka vikilai. Era libu tali tunga nandui kai karandongo le di kena kantua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumai kena na Crown 4 News katambaki tali tunga and San Francisco Chronicle. Esa mbawa kay rongo seranga. Kendo vangar tanu atiko senea ni ngona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai beba kane guku kuni pale do mai raito manda and a San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana duna koloko na sige lebu kena tinkan duna koloko na bungi ni moniti kena singa tambu. Senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan kena lewa sumburi ani nanong yaya. May nanong stoa kina nomu mati ni katumba. Samoi botongo e diona miniti me ono na kaloko e na radio bula duovata. Au wakasama takatoka na niro mai vital no tia ke Mrs. Naitini e na vuko ni Fiji Day. Na kia na maro te kitiko na Fiji Day. Sena singa ke witi kauwia wakawinwina katiko verto na ai songo na komiti karto sana mai didi wakatiko na Fiji Day ni ambakiongo. Na tukutunga o torarau tiko ni leka ngā ngauna, erto ndambe bata kena, karto mai vital no takawata na kena vidiwa kena Fiji Day ni ambakiongo, au ke lani seanga ni dhaka rawa, so litiko kena na ngauna, na ilavo, kena wakasama, koe au bia baka winwina ka teke rato kede kena na leo ni komiti, au ke la ni rato leo butiko, seanga ni kele rato kede, au bia baka winwina ka be andi dhau, be teama, wakatelanga kena be pasta lise ni angarase, kortonga na tolu au se kele rato tiko ni rato leo ana tiko na komiti, ka didi waka tiko na Fiji Day na ambakiongo, ni senga ni dhaka rawa, koe au bia baka winwina ka teke rato, se mani dhava e na sotava e na madhaongoa, se na moni madhaongoa e na wukuni kena maro taki tiko na Fiji Day, a wambota ni ndondono me tona wakawinwina ka tiko kena, ndangole ani ndalaki vei maro taki tiko mandanga e na nonda na sota tiko e na moni madhaongoa. Na sere katarawangoa na vei wakambula tiko kena vei kimdo ke de sara na sema tiko mai mbula vena ka sista eta, wakanuni vena ka tiko ane vei kimdo mai Sacramento, wakatalanga kena vei Imeri, Seni Vono, mbula vena ka sista la isani ambaki wakanuni vena ka tiko ane vei kimuni, wasota ni ndaro semberni vei tal no tiko, wakanuni vena ka talitungani vei Egi na ulivo, vena ka wakalewa na sema tiko mai Egi, mbula vena ka sali si mateitonga, wakanuni vena ka tiko ane vei kimundo,
dina tau kanda sana waka nuni tiko ke nangito e sana mbau to toka na moni madhango ni nda waka na numu tiko na Fiji Day ke ngai wini tale witi sana vanga yanga i vatalea se vadava. Mbula vinaka Baltz Rose waka nuni vinaka tiko yani mbula vinaka Eleanor Temo nimbula vinaka Ratu kumbuambola waka nuni vinaka tiko yani Vicky Mdrau en kavini kua senga talani hula dhavi tiki no naita Lucy Seru nrombula vinaka mbula vinaka Michael Liviti waka nuni vinaka tiko yani Vicky Mundou Liu takatiko na songo ni Fiji Day ia saratu kilatiko ni na waka politiki taki na kama ya andundua Mbula vinaka Mike waka nuni vinaka tika ni Vicky Mundou na ai lau ngori waka nuni vinaka tali tinga ni vinao mi rambu kawanga vinaka wakalevu na sema tiko mai mbula vinaka kelera na sovi malama na honu vinaka wakalevu na sema tiko mai waka mbula tali tinga ni Leisa Nimbale vinaka wakalevu nimbula vinaka Steve Murphy senga tala ni ngule dhavi tiko Rosa Ratu Alitiana Kumar vinaka na sema tiko mai mbula vinaka Odha waka nuni vinaka tika ni Vicky Mundou na Vetamani senga tala ni ngule dhavi tiko no Mels mai na City Lewe San Francisco mbula vinaka Cheli Tambua ke ura ya koroi wakatalanga kina Vicky Mundou na sama tiko Ngori mai na yatu kuka mbula vinaka Tori Katinai waka nuni vinaka tali tungani ve toranga tau Chosa ya Hughes vinaka wakalevu na mai waketavi tiko ane kavini kua ve wakarara matakitiko ve wakongeti tali tunga membaleta na life insurance sayang talani ngula dhavi tiko na Elizabeth Bella eta ke imeri seni vono seni langa kalimbiu vinaka na sama tiko mai ane kavini kua waka nuni vinaka tiko ani nioni mbula vinaka tiko Radio Mbula ndo vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai no mlito kaningo una wuninda koa.
what we are. We're proud. FMF like Fijians. We're from the Isles all the way from Fiji. The FMF like Fijians. That's what we are. We're proud. FMF like Fijians. We're from the Isles all the way from Fiji. The FMF like Fijians. That's what we are. We're proud. FMF like Fijians.
Ongko na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatabay.
Mata besar mata begule kenen to no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakirin ito ta nagkatil kabitu ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina mata ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwara kata tunda wara. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Kampanye bilang gua na heritage link. Ni, namun bilang sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Pakatara tutu nak kena. Pakai nak kena pepo work itu tak. Kami suami. Nak kira kena timber na faka. Sen tu bikin dari labu liwaya. Minta samu kina kisi dan ni marong kina ngona mojuri paling bula kaki vai kar pada waktu na insuang. Baya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo menurusang bulu kabanewa. Kaya sa rona ba ki otin na policy gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang. Raw sarana ba leo fo mana telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu 85 ena kena itu matalilay. Ena muna nga una na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lewutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua raw ni buka dingo ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itigina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi okay kena kuslo surua Otat ni, gila ko pata na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talang nga nirito ulit, dilibata ka na nagkemo katalawa sing lebo siya mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Yavalata, Dionangay Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promover na bana kaloka na bika ni Two City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kang anitikan na kay Witi America. Nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote na Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Do ba ka tolo tiko? Do saya lo pala mo din. Sa permandangan to bulu-buling gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini ni ako na store, wala ka tungang maulimat. May binaka ni satu kit serangaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binaka seranga? Boleh roti karibatnya ni kina. Datu birito na bisi nga nakarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talang ni kota nom ni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina na ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Ena radio Bulan Dovata sa sivitang ono ena tini kavana miniti ena dona ngona leka ngonda na ngai rongo tiku ni kina na de wasini ngona ni rongo mai val ni songo do mai rongo ditu kina na vitu to so e do rotiko mai na buku ni be songo so na vika so engara vitiko ena no da segwalangai no bono libungo California mai na be sai burbura tali so we ira karantau bia bako tu mai na no rituku me na mai kadibakiani tuku ni songo se na sasanga ni komuni lavo se na
sanga davanga e tu ka ando mai ka diwa ki tuka ani na nonde wa sininga ona watongo ulutanga so ki to mai vital no tiko kina na kawini kua o yana life insurance na kena mbimbi ke na wakaloloma se na ndrendre rasota kai na weka ke wakai ndua e lenga gai senga tuni wakarota ki kua e senga tuni ndua na nona life insurance ka wakatelanga kena na kena ngarabi tiko na Fiji Day tandono mbeka mena ngarabi wakadava yana bi ulutanga so ke to mai vital no tiko kina ke tau Josiah Hughes wakatelanga kena o Mrs. Titilia Naitini e kimni na lata na bi talanoia o suriti kimni mo ningai si kobayani na nito YouTube channel o yana Radio Bulando bata YouTube men moni nangeli ronga da kina na bi talanoia ke na bi ka ke de sara endo mai lewe tiko ni nanda porokaramu e na bi singa na bi akabi endo ngai biutukani and Radio Bulando bata YouTube channel ke bakani semberni subscribe kina usrit kimni moni subscribe kina ke bakatelnga ni semberni wasia tiko yani se ni talitaka se like our page or follow us on this page na Radio Bulando bata Facebook page bakateletunga kina na Instagram ke tondo kera tiko yani ke rauni uninge wasia toka yani dona like dona share follow us as well and na bebu ke sara tiko bakalebu and na kena mai vide baki tiko na bata batongo na Radio Bulando bata San Francisco usu tu tiko ngani non the station yongo me koti kenda bata tiko mai nei toke senga walinga weekend to e California semania se burubura daba me bakani ndu tu na ngauna ndu na singa ka da wakavinaka ni tiko en dua na bata ka raoni da mai be se mati tiko kena da mai be wa se tiko kena se mani wakadava na beka so na roka ni mbula dava en da laki lako duruma se burubura dava en da tiko kena raoni da mai se mati ko na nonde wa siningo na vatongo na Radio Bulando vata se na nonda vata vatongo na Radio Bulando vata San Francisco and oni ke baka ni siko bataleani ni senga ni reda na live na beautali tungani se sa tiko bumbita tiko mai o Gabby Ambaringa na vi na tamba ke na vi tukutuku e so memba leta na songo lebu ni Feast of Tabernacles kala ki tiko kena and Koromakawa mai Jerusalemi yo ya na ngona mantanga ngona nona se wabu ki tiko mai sana ya e sa ambita ra tiko mai soni tamba na ngai ana ngone sana woti me kino ya sana ngai limbita bata ke do ko en do na nona katukatoni wakamadala member leta na beka na lako ni Feast of the Tabernacles wakabibi tiko ni matai ni ngona ngai buka kina wakandua na Fiji Airways Rabakalili tiko kina na itokei na kaibiti mai ibiti direct flight either ni Jerusalemi. Na beka kedea na ngai la kimbito ko na do na video sindo na katukatoni kana ngai mai rongo tiko and Radio Bulando vata San Francisco me kauti kanta vata tiko mai. Sa sibitongo na ono na tini ka vitu na miniti na sera katarabango na bia baka mbula tiko ni kina ve kimdo kede sarna sema tiko mai na kavini kua vinaka bakalevu na sema tiko mai bia baka mbula tiko yani ve ratu isikeli tamba kaudoro ni mbula vinaka sala ni eta Rokondiva Mozam vinaka na sema tiko mai na kavini kua bakatala kina ve kini simere ranandi ni mbula vinaka sista mbula vinaka Mrs. Naitini ako sita mata na me vinaka bakalevu na sema tiko mai na kavini kua bakatala kina ve Alavina Wanga ni mbula vinaka sala dhangi ni vanua do mbula vinaka mai na bukele wira mai kandabu wakanuni vinaka tiko ane vikimdo na kavini kua wakatala kina ve Mary Senivono ni mbula vinaka egi na ulibo vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua sangatala ni ngule thavi tiki na marama tau mare dha lalanga vesi bula vinaka sista eta sarasau ke leisani ambaki vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua kano beba kambula talitunga vikimni ke sara na venga ravi tiko na beba no ni venga ravi so velonga niu pakatanga kina na velonga ndobu tuko no ati soni senga ni ndo tali taka ko na velonga niu balete ni rani na lutu mai na niu lutu ki kenta totale ngai mai tu ali tu yani nondo totanga niu se va dava wakanu ni vinaka tiko yani se mani longa ndobu longa niu nimbula vinaka Ni wata pauna kira
saranga oni rai do tokongo na kenai rai rai dua ngana rukuni buni kau dua beira nang tingit taki Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kemain nonton programu Bagamadhawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua ana tinamniti vei kiamu ni Maiviti. Ano veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. JJ's Food Shack. Etigo kena nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na budi nan dalo se tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kay tigo talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. The
kombana kene dame. Waka diringa lala, sabsaba, kangai waindonu na yangona, ena San Bruno Kababa. Nababa? Tukun tali mai? Na San Bruno Kababa, ningalimay ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na mga sakit tilibing garabi. To kasarangan na lomundo na litaw ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bus Station kay nararana ang gabulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Waraki. Kendo may vital talabirto ng walibiti. Se do may vita pa kibirto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Doon na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Doyan Robin na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Wala saan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Ko yang serangan kori, sono ngono santa binakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singilebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singilebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay bagai singilebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Onggo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Sibitong gono wano ena rusa nga vuluka dio na miniti matay tuka ni rongo membaleta tiko na kena baka na numitiko na nonta singa ena muni madha o sarangango ena baka doritiko ena ndua ono diwa walu go ena Southwest Community Park ndua ono diwa walu Hearn Avenue Santa Rosa tiko baka de tini na kaloka na mataka ena baka rombuka na ka ono ni singa kene ka vitu ni singa. Yang na tuku-tuku ese adora tiku mai ka bakandita kitiko ni na bakaidor tiko na sota ni netball na rugby ke na volleyball. Wakaruatale na bakaidor tiko na Southwest Community Park 1698 Hearn Avenue Santa Rosa. Wakaidor tiko ena kaono kene ka vitu ni singa ya na muani madha o sarangango na kene tuku-tuku matela lai o bambauta ronyo ni vitartareani. Rauni ni tartareani ke meroni and na taliboni vitu saiba vitu lima vitu va walu ni basotia va saiba ono mi toka ro takatale vitu saiba vitu lima vitu va saiba ono se temanda beta and vitu saiba vitu rua tolu diwa rua ba saiba bitu kandi na ken tikin dua and nonda to bata na radio bulan dua bata Facebook kabakata nga kina berto talanga mai na South Bay na dona Toni lawa ya au senga ni wakambauta ni rto lewe na tiko into ni songo ya duanga ni lawa karto waka edora tale tungana kena waka na numi tiko na singa ke witi rto waka toka tiko na Fiji na Fiji Flag Day na waka edora tiko ngwa na South Bay Fiji na waka edora tiko na waka Hawaii na katini ka wani singa ni bulo kotoba tiko butiko na tini na kaloka na mataka kina ono na kaloka na kabi kana wakai tiko at na Henry Schmidt Park, Santa Clara. Henry Schmidt Park, Santa Clara. Unui taka ni usada butan dono ya, ia ke wakai senga, au nange imbite ani na tikin dua, and non to wata ngo me rauni ni nange reda kina ninge rauni Google taka. Ia koia na wakai tiko na katini kawani singa ni bulo kotoba. Highlights of the day, wakai tiko na barbecue, marketplace, authentic Fijian dishes, pastries, handicrafts, information booth, job fair, business, social welfare benefits, wakatala na community, church networking, etc. Kids zone, jump house, play center, etc. Ken wakaidurital tunga na sota ni volleyball, rugby, ken nabi gito tali so. Ken itukutuk matay lalay,
rauni ninge be tartarani ke ulu ingalo saula koroi ni wasota saula kalou ke simeli ngiolebu. O ia artona leo tolu na turanga ka rauni ninge be tartarani ki rto na ke ni tukutuku matela lai non rto namba ni taliboni na biutali tungani na nonda I rongo mai wali songo na ke na wata na radio mbula do bata. O te tinga ni tukutuku e adhara tiku mai na I rongo mai wali songo na kabini kua o ia na kena mai maro taki tiko sa maro taki o titiko mai viti maro taki sa rutunga na madha ongo na kena e adhobi tiko mai na ka vitu sanga vulu ka lima ni ambaki ni korni vulu ya na Adi Dhakombau School, ia dana ge me maro taka wata tiko, e na madha o ka tumai o ia na ka tini ka wani singa ni Vula Okotova, ka na waka I dhuru tiko kina I dona kena danisi, dona ndrauna dola na I dhuru, e na tiko tiko na wana kaloko na kawi kina tini ka dona kaloko na bongi, waka I dhuru tiko na Armand's Palace Event Hall, Rua Tolu Saivandua Longport, Court Al Grove, adults only, formal attire, island menu, dinner and drinks, live entertainment and more. Te kite ke ni tukutuku matela lai rauni ni ngewe tartareani ke nai tāwani mbiu mai wai e na wā 255 rua wā 5 diwa vitu tolu seo Anissa Billings e na taliboni rua saiba diwa 5 saiba vitu ono walu vitu. Ko ndona ngona binaka ni dangolea ni dala kisota ndona butu kai wakaibua dress up sa CV tiko na Vili Niu na Tandovu you need a break. Time out manda dala kun dali danisi se vadava dali sota talinga waka kabi bata kani marau ni dandola ki sota waka viwa kani. Yo yanga vida ni tukutuku ya dhara tiko mai na nondi wasiningo na ni rongo mai waldi songo ene kavini kua se mani songo dhaban dole wena tiko sendo budina tiko sendo senge na wuda me na toia butaki doro ni wako tamai na keni tukutuku se mani sasanga dhabangantu sasanga tiko kina kendo ngandreva na vivu kengo endona nguni sala roni na vivu ke tiko kina na radio mbulando bata na kena mai kadhiwaki sanga ni ando soma tiko kina endona ka ni wako tanga mai na messenger una wuninda kua se roni mbitanga mai kina messenger ni radio mbulando bata wakatelanga kina vi pedeli na novo se vi tale mata kimbau karoni kitona nge me kadhiwaka wali tiko ane na radio mbulando bata rongo vai wali songo senga tuku ni somi ni sawatogo rusa ka ka 5 miniti me vitu na kaloko. O gona rongo manu wali songo nei maoli mat. Wali maru 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3 Santa Rosa, California. Ongo na rongo may wala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Patunga ruasanga bulu ka 5 miniti me vitu na kaloko e na kabi na kanimoni tenda indai ni ka ruasanga bulu ka ni maswatiau ka runi singa ni Vula Okotova sa patunga ruasanga bulu ka 5 miniti me vitu na kaloko kita sa wakilati gona nrakin botong-bota ya na vida na singango be kenda tu California ratukuna tiko mai na kena dau ni nraki ni tona wakila tiko na nraki kata e na kata tiko na lama ni vida na singango tona ge wakila na kena lutu sombu na kata wakila mai na batambata e na singa tambu sana ge tiko bu wakila italamikina na batambata arto waka toka tiko na mini heat wave tona wakila tiko na lama ni vida na singango wakadu ni benaka tiko yani iyo semani wakadhabatuna tu bakini nraki do maleka tu weekend to I San Francisco ni tu senga soti ni tu ndo wakila tu na tonra ni singa se na batambata me baka wakila tu me na vesa iburu tali so ya ubaka rita katiko ni atu na lingade I Alaska to na lireda kenda na nraki do tukuni tu na nraki bata mai sana ya to na ngadi tiko kina e na madha go buke lulu tu lebu bakarumbuka bakarawai singa tambu kanda na li sar tiko me kina do na kai rodi to na nama ki tiko kina o sore tiko mni moninge sema tiko mai kina radio mbulando vata bola vinaka oni sumo to kai to baka nuni vinaka tiko ani vikimani na kavini kua vakatela kina vi edeli wati ni bola vinaka di sema tiko baka mai vi edeli baka nuni vinaka talitungani leisani ambaki vinaka vakalevu sistana sema tiko mai vakatelanga kina vi eta ke sala dhangi na vanua
Dombulan vinaka sama sarti ko mai nambuke lewira mai kandabu. Wakanuni vinaka talitingani be fasiti turanga vo ke Mrs. Titiliana Itini wakanuni vinaka talitingani be Kimra Marama watonga rusanga volo katolo na miniti. Me vitu na kaloko and a radio bulan do vata be kimni na bako lo ritiko na kavi ni kua ni mbolo vinaka. Torri ko tiko wakamalu ke wakai oso stiko na ngondi salai. Got a girl, all the hero down the bayou. Hey, see Vaughn, the sweetest one, me oh my you. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, places buzzing. Again, folk come to see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go up wild, me oh my you. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my Sherry meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Sora tau i mate, sora ngasi sa
tunga mai viti. Sa baka matalau na naman daw kovati. Sa lemo na kema daw tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kena uribondo kena mbele. Pai, karek. Daw boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na mau limat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai ve? Na mau limat, wele. Daw kona na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Daw kusamay. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dendran beka na ngwala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manione na kabini buko lulu bei kemundo e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotulewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Engan Rebe me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga na dui kai karandongole di kena kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitumai kena na Crown 4 News katambaki tali tunga and the San Francisco Chronicle. Esa mbau baki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko sene yai ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena so tali ni yai alalai bebakane wuku kuni pale do mai raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona koloko na sigilebu kena tinkan dona koloko na bungi ni moniti kena singatabu. Senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talanga ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nonda to stoa kena nomu mate ni katumba. Kasaranga. Oni raido tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beira nanting itaki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonda programo bakamadawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni simu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni simu na tinikantuwa ana tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulletin bata San Francisco met kauti kanda batamai. Radio bulletin bata met kauti kanda batamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Masuta Mona Lesuta
Ana radio mbulan do vatar to mai kau te kanda tukani waka malua na kabi vinaka ni moni tenda indai ni karuni singa ni vula kotawa na lau na kambu ni ndele kande kau te tuku mai kina na ngona ni sama i botonga e walu na miniti me vitu na kaloko. Ana vitu na kaloko sana mai dhawa talitunga kina nandi wasini ngona vata na kavi ni kua ia ni beranga ni mai dhawa nanda wasini ngona vata ubia wewa kana numitunga ni wikimni ke the sara na sanga tiko me rangole mai na wekanda se bekem ni mai viti ka ni sa sanga tiko me ni ngole mai na green card lottery and $1 tiko ni ambaki $2 ro sanga bul kalima esa na tiko bul $1 tali tiko na kavani singa ni bula sarangango na bula kotoba kavani singa Amerika kene mbale ana kalima tiko ni singa bekem do mai viti kavani singa Amerika kene mbale kalima ni singa bekem do mai viti sa na $1 tali tiko kena na vakalio fomo ni green card lottery e nangela ki songo talitiko e ne ka vitu ni singa ni November. Nangona ni Amerika na ne ka vitu ni singa Amerika kena mbale ka walu ni singa weke mundo mai viti. Na wati ongo na game bita tiko e ani na link moni raunio ni nangai baka leo fomu kina se ni maroroi tiko me raunio ni ngai baka lewena e na mataka lelei saranga ningai dhaka taki kimni tako tok ngai kiana mataka lelei saranga ni ka 5 ni singa vekim do mai viti sa rauni do baka leo fomu kina ana oko toba na ka 5 ni singa dola kina na baka leo fomu ni green card lottery e senga tiko ni ndondonu mo soma kina endua na ka senga ni ndona ka e somi kina waka vosara ke waka ona likere ndua au ke la mai viti ndo tu na internet cafe au ira kara ndo webu ke tu na internet ranyo ni likere non rebu ke waka ndrendre biki moni dhaka taka se senga beka na computer tiko i vale ndrendre mona waka lewena na fomunga waka tekiko ranyo ko la ko ni likere se ola ko ndo na internet cafe ko ke la ni sa lebu we ndo webu ke tu na kena waka leweni na fomu ni green card lottery ia o senga mandeni kilai vida era sando lavaka na ngonongo me so mikina ke bakanda wina kata na non-rebuke buke au kila na vida na mbaki sao tira do ono sanga bulu tiko na $1 senga ni madala na ngonongo ia ke baka i koroni da kabanga baka tegi ko mo baka $1 mo baka lewena ngana fomo baka tegi ko sen do bertono ngani vale tiko i vale na laptop sen na iPad sen do tiko na computer desktop i vale e rawa ni do da kabanga i vale senga ni na somiki na ndona ka ke baka ndona lako na website ka na game beauty ani ni oti na nonda to programo ene kavini
kua. E ndua ngana kauro ni kaya mundo wakarau takarau tiko ni sember ni kalima ni singa do lako ani val ni be tamba do le tamba rawa kerenga tukuna nga bertongo na kani green card lottery saki latu na kena na size ni tamba ya me tamba rawa but digital copy maroroi tiko na digital copy ya sobira na roni na bitanga mai na nomu email ke kai rawa se so en bita mai na do na USB se na do na disk usianga ni kila en dava en rawa bi kemni ia bera ni kalima ni singa lako le tamba rawa tu balet mege kalima nga ni singa mata kali lai wakale fom dakavara no fom bleta na tukutunga utura tiko ni ke bakai to tolo iko vale fom ina matai ni singa you have more chances na kena rawa ni na terena e damu lebu da ke sara me bakatoto bataki kena no na wa tiko se o irangera la ke bakale fom tiko ani sa bole ka tiko ni le dava na kena ngona ni bakale fom se sa bole ka toka na kabitu ni singa ya ngana ka rakai tu e sonda mai ka tu yani but it makes sense koya obe bakongeti tiko ni kena ve komunike de sara na sasanga tiko ni ngale mai Amerika senda sa tiko e kena ga sanga iri tiko nanda matubu wale me rangole mai dona ngoni salavina kango endona be tala no erto vakai dor tiko be Dr. T na nona programo dena ge rawa ni umbita talanga ni keve komuni na dalata moni rongo da talanga ya wakaleka nga kalima ni singa endola tiko kena kawani singa weke to kalima ni singa weke mdo mai viti weke mni talanga mai New Zealand Australia rau talanga ni bakale fomu kina weke mdo na satungo riana programo ni nek rau ni do bakale fomu talanga mai kina dola ne kalima ni singa gai songo ene kawalu ni singa weke mdo kabitu ni singa weke to lako li tambarawa digital copy na nomu passport na nomu visa size photo ya maroro e rau tiko mo wakaru te ki ko rau tu se ka ke waka iko binakata roni o nguma tua takasara roni ko lakasara ina vanoni na internet cafe se uira karando bebo ke tu ena wakale family wakatarongi ratu dava so timi ona wakaru takayani balet new kila e sona tukutuku matela lai membaleta na nomu kanibuli non ratu tikini singini sudana ngone na tikini singini sudani nom do ta Deus angule dava tumbeka no butiki ni singa ni sudo iko na veka ke de vai vena como bola rau ke de tu en doni bola bala tanangoni con ge ndambe ngakina na computer me sava ka daka no fomo ma sava ka le fomo na ka ke de ngandre vasa tu ke de matamu o ka talinga kina na ke mando itamba bala tani senga ni dona ka o so makina tiko nga na ke na bakale fomo ndo talinga na bakasamango o senga ni kila o sandu na tumbe akabe kimni na bakanana no go se senga ke bakandro be watini e rawa ni bakale fomu tamamundo gai o me primary applicant o kemdo kede ndo gai na gai mbiani na nomundo application wa as a primary applicant o tia o na talinga running dua talina nona as a primary applicant o tavat kirtona ngone ge mbiani wa o koenga me primary applicant kenim balembalea e rua na nomundo chances of getting into the green card lottery dua or tona ngone ke bakar tu sambaki o mamputas tu sambaki tin kawalu or tu sana bakale fomu bekanga on their own sang ni madal ken don bekaro ni bando dono tike mai ambaki tin kawalu sambaki ro sanga bulukan dua iko sana rani sana sin rani kam anda na sio tae o sana bakale fomu nga and nomu bakale fomu nga as an individual applicant so ngana ka rauni nda be bakana numitu yani kena rauni nda to levi tal notiko kena be kem do mai viti to kuni loko yara ko tali tiko ni to yan rambera naika walu ni singa naika lima ni singa ni so to ko naika lima ni singa dola ki bakale fomu kina na vukuni green card lottery radio mbulando vata samai vitundono na kaloko and nonde wasiningo no vata and kavini ko sana mai dava talitunga ke nonda programo ko bakabini bina katiko ani be komunike de sara na semara tiko mai ne kavini ko do mantangana nonda sermenta be bakamode takikina ko waka nui ni na duana e kawi vinaka veke mani se venga na vanoni se amatiko me kena e na kawi ni kua veke to Amerika ni sa vitu na kaloko veke mdo mai Australia New Zealand veke mdo talanga mai na atu kuka dombula vinaka waka talanga kena veke mdo mai na nonda vitia waka nui ni vinaka tiko yani veke mani gara vinaka tiko ni tavi na kawi ni kua na mani to kaningo una vuninda kua ni te waka dhianga toka manda Tawa waka milena
Pakai lala bau suri nunggu gabok kan? Bata pakai di sama lagi kita pun nonton kan? Udah tangan di sini lala tuh sudah nonton gabok. So sini naket lala tangan gabok. Nisam bulu benaka. Sama mai kawasan ina radio Bulando Mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na klok na kaman ni Moniti kinaborobuka bay kaman daw ay Amerika. Dini kinaruan na klok na singalevo ni Tusi di kinaborawai bay kaman daw ay biti. Radio Bulando Mata San Francisco.